In this update, a slow-moving storm will continue to lash the South Island until Wednesday. A red heavy rain warning covers Marlborough and North Canterbury until Wednesday morning, and inland Canterbury is still under an orange warning. Heavy snow has also hit, closing State Highway 8 between Fairlie and Lake Pukaki for the second time today. Further south, Waitaki has been in a state of emergency since severe flooding overnight. Met Services John Law says the system is slow-moving. Totals could be as much as 400 millimetres of rain in the most exposed parts of that northeastern coast of the South Island. The Prime Minister is stressing it's not unusual for the Foreign Minister to be overseas while India's leader visits New Zealand. Narendra Modi lands on Friday, but Winston Peters will be in Singapore and Japan. He's railed repeatedly against the Indian free trade deal. Labour's Chris Hipkins says the strategy is clear. The government have obviously decided that with Prime Minister Modi visiting, it's better to have the Minister of Foreign Affairs out of the country. Chris Luxon insists the visit doesn't involve Peters. You'll have to ask him about when it was planned if you want to go down that road. It's a leader-to-leader visit that's happening here with Prime Minister Modi and myself. I'm hosting him. It's quite normal. It's quite okay. Greens co-leader Marama Davidson says fishing must become more sustainable, starting with banning bottom trawling. The party has released its drink, fish, swim election policy, strengthening regulations for freshwater and fishing. It includes phasing out bottom trawling on seamounts, set netting and dredging. A charity says the harm towards animals during domestic violence is worse and more common than many realise. The ACT Party is promising to make coercion using pets a criminal offence and give police powers to take them. Pet Refuge says 53% of women delay leaving domestic violence, fearing a family pet will be harmed. And that is news. In sport, early Monday morning celebrations in England as their Football World Cup dream continues. They're through to the quarterfinals after holding on for a 3-2 win over Mexico in Mexico City at a breathless and drama-filled clash. After scoring twice in 2 minutes in the first half, striker Jude Bellingham has been asked if he had a message for the fans back in England. Have another shot and text your bosses to say you're not coming in tomorrow. That's about it. All Blacks assistant coach Neil Barnes is expecting his former side will travel to Wellington this week, stewing on a woeful defeat. Italy were humbled 27-10 by Japan in the weekend's opening round of the nation's championship in Tokyo. And that is sport. I'm Susie Nordquist. Over Samoa, waulene yo kasfutialu, awal suialingila wawekio. I ever mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, Vivela A.
O te whaatalo whaatu le ava ma le whaaloalo I le whaafonga mai a le tātou wa tenu I le neivanga le afiafi malo le soifua manuia. Malo fo I le tau a tai whiau ngaruenga a mata o le neiva yaso. I uila wa fo ina whaisi malulu ia ma le tūlanga lolo wa o le talo le tau. Mi ia le lofa miranga le lei o le atua le na pule whaaso soa. Ia ua whapena ai ona e aulia mai le neifo yaso ngā fua. A so ono iulailu o luono. Ia o le tātou savalinga pe ona iai le nei soifuanga pe ona iai ia le tātou porkalame. Ia malo le finau, malo le tauatai, malo fo le ala usu I whiau mangaruenga pe ona masani, o lau lea tala e masani ona whai. E leo se mea whai ngō fielo wala usu le tai au I te tapena I le ngaruenga. Nang o le temi lewa iei tātou, o le temi iau le tau malulu. Ia, e ui lava fo I wa, faisi leva o tō lala ma pāpaa au le nei atunu. Al mea moni a ia mo koe ila tātou tino le malulu wane whaafonga le atunu. Mai se lava le teimi o le waweao I te sauni e te alu te whainga luenga. Ia ai atonu o lai maa nei le maa whanawhana. Ia o le moenga o le si kangaka. Ia ma whaatalitali e ia se ia o le teimi o le Penelope. Ia ngā kūro le masingi. Kamala ngā la ko ke le longa inga. Le tauti ngā le iei tātou, ia I le usu le waweao, ia ma nawa ua alu le aso. Ia a o lae maua le ola ma le malosi e te tau ai, o noe ngā lulue. Ui lea, ia o le lātou le nā whaitalia, o tātou lawa I o whapena ona, iai ia le malosi e ngā lulue ai. Ia tātou o tātou te ngā lulue, wale tau singa o tātou. E lea whainene I te mama nei tina mātua, o I lātou o nā fu e maua I mai o le tino, ia o nei tina lo nofo e vai le whanau, ia e whaaftai le atua pia whapeo nai maua atu sina fsoswani mai le maloni usila, ia fsoswani mo oe masiau whanau, ia au kākou fu ila ia leo ki whakoe le malolosi, ngai whaali solo lo fio la vale lungo le awala. Ioi, ngai makua makau kia lo malosi ngai kiaru e ke ngalue, whautu eino e te alu e su e sau ngaluenga. Ia e ese fe ala ngono tanga lue pe a mo tupe ia o me fo nge o pingfiki ka ilo ye pe la vai se me ka ilo ye pe e ka ke le lo pe ngo ka ru fe nge me pe ia al pingfiki la vai ia ta ua ma nga mo ila to e ta wai au ta to o tupulanga tala vo na mo le malosi ia vai singa nga luenga ia e fa penano so swani mo ta to le ne vai temi ia le wa fa si lo wali tulanga le tau le mai tau matu lungo le sia tātou news le Samoa lo ia o faisi maka ukia lolo vai ia Canterbury ia manu maua la lalo ia faisi tu ngā telefoi o tulanga le nai ai ono le malo losu timunga I le fai ungo le vai aso ka ko foi lenga manosi ki munga fai ungo le vai aso ana po ia fatasi foi male nei aso e mo ia fu ia esa ia sina masele la titi ia ai o le tulanga o le tau o le kauanga o tātou le wai le temile nei I le tau malulu ia nei tamama le tina na to ai tonu mai ia wa ia nei ia lo fu mafana ia e fa penana fa mafana I o la tino ia o nga usau le malulu o le atunu nei Luis Flono minute le tali tulaiono fa nga solo fifianga musika su fifloi ia le tanto por clame le ngata fo le tanto tutua I le nei fu vanga le fiafi ke au fala vela ve kapa kuile pamu wa o kui luga siva lole dance floor e musu mai o ayo lo ikoa ese le fia maka ese e akafa so ko e mata I pepe wa o akaloa ma wa aila o keige ayo ke leilo aiga se o keige vai lele vai o e sole siva fai ma fua le ke le o fa fige fai o ka igualua e ma o ai fa pe o so lucky e muli age ma wa ile fa mai le meko ai, la meko asiga sai, koko buole lau pese, kui meko, le meko ai, la meko asiga sai, koko buole lau pese, kui meko.
ke sauma au mai e uma o le siva ko e fia fia iai ai au ale fai a se fa malosi po se fa fige o lau somogi vai lai lai si o ko alua gale ua ka amilo agi o kua foliga mai o le pigilo ma oi e le kau make o lea e moi se siva ma fai o se fa a kakau o oi le fa fige fai o lau fa gau o au si kai pei o se ke gei kiki o au kau sago a kakau kai ifi kui meko le meko ai la meko asiga sai ko togu le lau pese kui meko kui meko le meko ai la meko asiga sai ko togu le lau pese E ole na nai whaafifianga le nā mō tātou le nei wanga le whiawhira kako kukui meko le amakanga o le ngiva i aso e whaake ailo maarili le malulu. I la antau lungo le awala whaamolmole whaifai le mūlo sama se e fo ili nei a whiawhi ono nei timunga. E api o nei ele tātou por klame. Ia nai minute ono o se e atule a watu nei e tātou wa ripoti. Ia mo oi lungo le awala, ia wafo le manawa i o whea mngaruenga le tātou tinu. Ia le ngata fo ili o lau saunga le mū ile nei fo i a whiawhi no mai au whea mau ngā luenga. Patalo famona te fa mafuta mo le tanto por kalame malo le soifua manuia sina leo lungo le tanto YouTube channel fa telfa si mai sina a expression lua tanofa e le nei fu vanga fiafi po fo tanfusi malo soifua manuia Nicola u soifua manuia Nico alo fatu fa telfa si mai le nei fu vanga fiafi sini au se tali o fa si malu lua mato wa Nicola ni fiafi manatu fa pena fo tau ena wa afatano le tulai ono.
malea ke viti talenga Tala voia le hao kaka Osaka wai e wakala salasa Nei pula ni pula ke le sala Tanu mi fiti panua lai lai Navasa sanga me tolo pake mai Tumuko hiti te roho e tai Pula pula malea mikilai Ena samaire kure kae Menona pula la ilangi Ena vivi ili sakayani Ena ivitiwa naranani Ena samaile kurekae Menora pula la ilangi Ena vivi ivitakayani Ena ivitiwa naranani Drums of the island are beating in my heart You're with me no matter where I roam If ever I should wonder if ever we will part I know that you lead me home If ever I should journey across the deep blue sea I'll never forget those lovely shores Drums of the island, I hear them calling me So I'll return to you forevermore Ena samaire kurekae Enora pula la ilangi Ena vivi ivitakayani Ena ivitiwa naranani Ena samaile kurekae Menona pula la ilangi Ena vivi ivitakayani Ena ivitiwa naranani Pula talofa tamale rosa Tahiti maori maira Pula aloha ki ora talofa Ki orana malolele o tonga Pula talofa tamale rosa Tahiti maori maira Pula aloha ki ora talofa Yorana malolele o tonga Tonga e o ukeneme Mahulu ape e kolope Awai holi te akele Taui alo tu kola yane Reporti mo tātou lunga la wala le fo vanga la fiafia wa fo fa inga le tātou tinu la matanga le neva yaso ya ma fe am ngwenga pe ona fe ngai ma tātou ya mauti no la fo yo poloka lunga la wala ma so se vanga lo e anga i pe apana sil timunga le tele na le dei fo vanga le fiafi pe fa penati lunga la wala motorway so na fa si poloka le tātou wa motorways le nei fiafi South Motorway tulangan na lo te vai tuai le ngata for State Highway tasi ile anga i mai tatu ni sifo le ngata fo ile lo anga ia tu le west matulanga pe ona yai
ia le tanto motorway le nei fuvanga fiafi lunga la wala la papa le va tu solonga le lefe o inga tanto ta vale fai lava sina silo le anga ile ina in offshore le ngata fo ile lo wanga e tu le west na o mai au fa mau nganwenga I lunga lava fo le tanto motorways pe ona yai fai malanga mai le tanto pitonu le malava lele ia fetaula inga awala ia matou nei manukau le ngata fo le lo wanga I papa toi fa sipoloka le titi o tahuhu o tulanga fo na pe ona yai ia pe fa penate anga ia tu Otara o Manurewa anga ia tu takanini tasi le vaenga le fa penana emo maiela mo lilia takanini papakura fa sipoloka ina vaenga na ia pe ona ia ile tatu report o le nei fiafi o le afle anga I Mount Wellington fa ngasono to Shiva Park le ngata fo ilea anga ia tu Penrose mati ai ia tasi le na vaenga le fa ilo mai fa sipoloka le nei vaenga le fiafi ia le ngata fo ilea pe fa petanga ia tu Western Spring fanga solo tu ngai Grayline le ngata fo ilea ia o wanga ia tu inai Eventayo matulanga pe ona ia ia tasi na vaenga le fa ilo mai mo le tanto report le nei fo ia fiafi faisi ia poloka ina wa mai afe au ngaluenga ale tanto tunu etele ia afe atu tutono le tanto tano alfa tu inai feeling or mela Mayoro ia ilo wanga ia tu I titirangi te irangi le ngata fo ile nai New Lane fanga solo akui Cowston ia McLean Eden tasile na vaenga le solo ngarelife inga tanto tamale poloka le titilo wanga ia tu ina ia ma tulanga pe ona ia Glen Eden ia ma inai ranui olo afotule I Lincoln Road tasile na vanga le failo mai tau fasi poloka le vanga la fiafi ia lo doinga fai le mulo shape fa penete ma o tanto por kalame ia male tu le radio Samoa Slima Eva tolu amo tanto reporting na mo le nei fiafi ia mai le reporting ia ole awala ma fo ia fo inga le tanto tunu ina ua mai afe amnga pesa fianga ia matato ile nei fo I vaiaso no doinga fai le mulo sa vai lu sa ngale mu awur fa ngaina lau telefoni pe fa penete avele ta vale ia ma vai tatu sa fa ta pula ina ia ole nei fo ia fiafi vai tatu moli o le tatu kolosi ia matulanga masani pe ona ia molo sa ngale mu le ai sisi me silin mataua o le mau lo sa ngale mu I lunga la wala pe ona ia tatu ia fatalo fatula moriso la tole mau le tatu por clame ia ma tulanga pe ona ile tu le radio Samoa se fulima Eva tolu amo ile nei fo ia fiafi reporting amo tatu ia pe ona failo mai ele ofisa o leo ia failo matau atia te oe le tulanga ui ile tatu reporti ole awala ni fiafi No for tapu
malea sulu sulu fuga etafia falogo isau moile po ai uale galo oi talo si ai taunu ota famwe moe ya fantasia o a uma oe Beio tala noaga faisoe E ala na o nai wha whiwhianga mō tātou le ne whuivanga la whiawhia mese le tau malulu ma le to ulu mai o timunga. Ia kamala le ai whapea o ngai mi ngoi lau kōpai koko o ia ue e. Au singa sua whai fo kama mamanga o le whiawhi. E le ngata whoi leo le tau malulu le o iei tātou. E le mo mia le kamalulu pua. Ioi. E pa me maua oro wale furkai au mo kua yoso ngungu. Ia o ngai kau sami e ma ngai e kau malulu. Ia o le sua whai. Ia o le kōpai. Ave i le koko Samoa so le kama sa saonga. Sua masi. Ke rofa sua masi. Peke mga kanga kau kia. Ave kunere rofa sua masi ari. Whawhawina tani alu manor sa ifua manuia. Fota fusi. Av telefata si mai vauliko yese tu solo. Manor sa ifua manuia le nevanga na fiafi male tautua. Al Radio Samoa Sulima Vitolo Amoma tanto musika ya mole manava o ngaluenga. Ila taulo fenga ngaluenga le nei fiafi malo le ngaluenga tunga ma ngal nia tunu ele ngata nga usu le vaveao ia e te alu fa awoli ia e ke alu fo ile fiafi ya o tulanga o mana ma taimi umana e pule ale palangi I kaimi o anga ngaluenga paule meta te we fai ia o le usu alu le woli alu le fiafi ia ma ia lava lo malosi walo fe ngai ai mangaluenga pe ona masani ai ia le nei fo ia tru se forma fa minuta lewa te ai le tu a o Natale le tu la fitu su fa minuta Natale o le fitu tal fitu ia o tantu tala mai sa mo no te fa salawina da fa pena misi mai te oile tai ona lila ia le ngata fo le le tu las forma le lua te mi mun mo oi pa tal fitu ona ne fiafi No cha iwa cha e pa apoko ua malele ua saunele fisa wangi malie se upese sua ke isi chava pe uifea wala balea na one funa melele so ela one fa pewa umelea na one funa melele so ela one fa pewa umelea Tuyala muwe fi mai moe lo pute pela titi petele Tuyala muwe fi mai moe lo pute pela titi petele Tuyala muwe fi mai moe lo pute pela titi petele Tuyala muwe fi mai moe lo pute pela titi petele Tuyala muwe Oh, it's a fefe Sanga taue Vai pule salafa Ai fai talo sanga Ai aua la vale fatala tu No, 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 no,
ponga I mai lalo Savai I ole aso O mea ka atofo tofo O uala taona salamo Samoa lo tomalo Atato savali pese tama vale vale O aso ua mawai Salo tia lo tapale E au poli uli Sa fa'alave lave Na puni tiari Samoa si o tapale Nao na o whano Ile malawai Samoa Lea pia ponga I mai na lo Savai I ole aso O mea whaatofo tofo O uala taona salamo Samoa lo somalo Le utula male tatu temi le wanti le nei fiafis fruminute le to na ta le ole tula e fitu. Tan fitu ia ole to e fa salawino tatu tala mai Samoa pi ona fa fonga ele tatu tinu le tau valu le tau na le lama le tula sfuru male lua. Ia amisi mai le ia te o temi na lua lo wina lo mo lo wavnoa. Pe atale tula fitu le nei vanga le fiafi. Fa talo fatu fa fawina Danielu su e Anderson. Malo se fumaruia. After fat testimony ni fu vanga la fia feeling ngata fu le fat talo fatu li tanto por clame si vanga le mafuta mai ya Samoa mano se fu manuia mais alo vatu manuia tele fe amangaluenga le nei fu vanga la fia fi male fe nga yai o le tanto tinu mangaluenga fai o le nei fu ya so nga fua
Ua whaale tonu lau masini mitspifu, ua le anga le mua vau. E le leon whaatonu le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council Inorganic la pisi. E ona mawhaia o na toi whaonga tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foina i le nufuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ainga la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau o na whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council Inorganic i lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau le tio whalongolongo le Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu amo. O te whaatalo fo ele nei fo i vai o sa fau lu tātu utano o tātu wheroa i o wā fo ele au aunanga masani i usi mai alau whaafonga. I le amatari ai o le tausanga wha le tupe fau le nei masino i ulai. Ma wha ngā solo ai ma le whaatino i no fuafuanga. O le atina e menui o Samoa e ala lea i le tala o le tupe ua pasia le pālemene. O le ua whaairoa le ofisi o le malo Australia i a pia. Le iai o le na langolango i le tala o le tupe lua olu ono le lua olu fitu. I le vai ngā tupe se fulu miliona tā la tupe Australia. E maua ai se fulu iwa miliona lua se la wafe tā la Samoa. Wa whaairoa ai fo i le ofisi o lea malola na vesoa swani. E si tia le tūlanga i le maua o le tise. Mo nisi o nuu mafio anga,
e whaonga ai malo si anga whaafowina mai le la. E ala lea le fausia o no fuanga e pu e le malo si le la, ma ngao si ai le tise, o le a maua e ainga e se lau, lea au nanga ta ua whaapema maota e lima, o lo o tapu vai tasi iai mafutanga nisi o nuu mafio anga. O le anga ruenga lo tau la muai, le company o le Sun Pacific Energy, i se whainga pa anga lo va luai ma le wha tonga, o le malosi wha e le tise, mai lango iai le UNICEF i lona whaatu peina. O nisi o nuu wa whele le tise maua i le la mai lea vesoa swani, o apoli matai, vai sua lua i whale asiu, o Elise Mavayusu, o tawhito ala matawha ingata. I se tasi o lango le malo au se talia le tausanga wha le tupe fau leo o wha ngā solo, o le porokalame o tā ua o le malo grant, e le ngate le o pongi malango ai o le maua le tise mai malo si anga wha fauina, ai ua fesoa swani ai fo i le tapena ina lea, o le itu i tau mafa maua pea, mo le tausinga o le soifua o tangata. O tūpulanga te la vau o le fio anga o puapua, wa lātou whaato ai nisi o lātou ele i ngā talo, whapea fuala au aina whaisua, ma isi la autou whaato anga e vave o na sele ma whao ngā. Wa vene i le maonto le fionga i le tama ainga, le fionga tui atua tupua tama se efi o lo i tua efu, ma se tasi o fale mata anga po o se museum, i lo tātu putano. Mo whaalau i lo ai nisi o tala whaasoropito o teimi o pūlenga whaakoloni e Siamani, whapea New Zealand i Samoa, ai o teimi foi o sa idi ngā malo, mo se tūto tasi o le tunu umaia pūlenga whaakolone. O le asato na ina te neina te tala i le fale mata anga, o se no fuanga e peo na whailo i se li poti e le nusi pepo le Sunday Samoan, o le a avea ma se tasi o puna vai o suenga, mo alo ma whanau le atunu, la tau te ilo ai tala o mena tutupu i tausanga i tele utuanai, ma tau ma whainga e sa lo te lo toi, i le taita inga o le malo. O le mao te tua efu o se tasi o fausanga o fale i o na pōpū lenga si amani, i lo tātu utinu. Ma ana fausia ma avea i o se mea tō tino, ma le tō whata isi Olaf Nelson, o le tua ao le tina o le tama ainga, o se isi o te itai na wha amao popoina le mau, i teimi o le malosi o pūlenga New Zealand. O lo i eile tele tonunga to e paule o fausanga o maota mai nao na pō, o lo i ei pēr i lo tātou tino. A wao le tele o fale o ia fausanga sa iai, ai mai se o maota o nei fausanga na wha o ngai lo tātou malo, i tausanga umawai, wale o to iai. O nisi o maota, sa avea mawainga o teimi o pūlenga whaakolone, sa i le taulanga o apia, ai ua tala ilalo ma ua suia i fausanga o fale whaona po nei. O se lau ma le tolu tausanga le matua o le maota o le tama ainga i tua efu, ma o le tausanga i luafe ma le vanu. Na whaatupea ia le malo ngā luenga na toe whaale le iai, nisi o vaenga o le maota, a o avea le fio ngā tui atua tupua tama se efi, ma o le tātou malo. Wa mataturi li whaasalanga e valu tausanga i le whalipuipui, o le ali isaina whai pisi nisi o tau liu fast food ono tausanga lona matua, ina o wha maonia lona morianga o le tau mawhai, e whao o le mariu se li leo le malo. Na moria fo i morianga lona umio se la umalosi e soli tu la fono, ma le wha paino le a upenga le la umalosi. O Januari o le tausanga na te nei si usenga na tula i mai eia soli tu la fono, a o tali atu leo i le vala au mo se vesoa swani, ina o tau fia wha malosi i to tono o se potu o le whare o loa, sa wha ngai o ia o se pisi nisi e le ua nofu sala, se tama i ta i sa vea maona to lua, e mafua i se vea se inga. O lo na wha paino le lau malosi na wha manu ali ai, se ali i leo sa o fia i le vasenga o malu o le malo, sa nga i le no fuanga na tula i mai e le vevesi, ina ua mana o mia le latu ngā luenga masani, pe atu tupu ni ngā o inga soli tula fono. E lau le whaasalanga o le ali seina wha pisinisi le asafroile o mawai, o lo nofu tau fia pere wa inga leo, talu mai anu wali o le tausanga le te nei na mori ai, ma tau fia mo suenga. O le ua whaatulanga le whaamasinonga maua lunga le aso lua se furu o le masina nei o Iulai. E au mai eisa na wha ai unga i se whaasalanga, o le tau le lea o wilo o whaisau vale o whale atiu,
lua sifuru lua tausanga le matua. Ina ua wha maundia se rau lau wha tonu na ilo ina moni maua leo. Le morianga o le ave wha malosi, o se teine titi e se furu fitu tausanga le matua, ma le morianga le whai ainga wha malosi. Sa te le ua moria I morianga, ai o le asa whareile ua mawai ina ua mae a ilo nga le lau lau wha tonu, na wha mauni ai ia morianga. I wha mau ngā leo lo wha ilo ai o ke topa le tausanga lua o lua wha, a o anga I le tene titi e wha atau le whale o loa, na alua tuai le taavalia le ua moria mapiki, o na sama na o e wha sino atu se no fuanga, sa ia fia maua. Pei tai o le mafua anga leo le wha sara lau wai e leo, o le ata o le tene titi se sa idinga na talo sanga ina ai le atunuu, o na sa fia maua e lona ainga se fesoa swani. O le talonga mua le tātou manu Samoa, o le taamilusanga le World Rugby Nations Cup, wa malo ai le aulaka pia le atunuu le ono sifuru ono ai, I le sifuru maleiva le aulaka pia Hong Kong, China. O le tai au le asosa ua mai atu nei, na whai ai lea tā alonga I Chile. O le isi tā alonga o le taamilusanga le nei o lo so ai, o le a whero I ai le tātou manu Samoa, ma le aulaka pia Georgia, I le asosa o lumana I nei le aso sifuru lua leo Iulai, ma le a whaia fu I lea tā alonga I tutonu o le atunuu o Chile. Tala amatai o le nei vai asa fou, soifu. Pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa se tau manawa, e ma whai o na whai a fua lo tui ar fulu, tanga iane I le upenga te whai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Lena o le fautuanga na mawhamanatu mō tātou, whailo tui ar fulu, e le whapea whailo tui ar fulu, o ngā leo o kulu ar fulu ia te oi. A o le malam lama anga ma le tūlanga le ina mana mia le whaio lo tui ar fulu, e fiso swani, ina ia tau whaiti ti ai lo ti ngā ina il fulu, langa vai teimi lava le nei. E tele ina pisi e le whale mai ma kumo le whale mai ma e fiu e te nofo le whale mai, whaatali le teimi vai e urfo mai. Ia ono le toa tero I lātou e a fia, le soifua malolo ina e ala le fulu, ia le lai whai mai whailo tui al fulu, ia pia whape e tinga ina tele oe pe ao o le teime te fulu wai. Ia, mai o le whapaponga na o tātou tala mai Samoa, tō whautanga vai, tipi o tanga vai, mas whapaponga o tātou tala, tū whaatasia o tātou tala, wā foi, ia le whianga iei o le tātou tinu ma whia amunga luenga mise, o lau whafonga anga mai le afsonga fua se ia pa iona so whareile, whaatele tō whautanga vai, mo le tū whaatasia o tātou tala mo lau whafonga anga. Ia, se ia ulia le tau le valu le aso a tai au, ala mwhaina tue mo mai sesio na whapaponga o tātou tala, mai Samoa pei ona masani ai, ile nei fuwanga ole a fiafi. Se malu tātou poklabe se vainga se reporti o le talo le tau mo tātou, ia, whanga solo fo ia fufuanga le neva yaso, mai se fo ia o tulanga lulu wāl, tulanga le tau pei o ne iei tātou, ma mawhatianga pei o ne iei nuu pito nuu tū mawala lalo. Christchurch le ngata fo I leo ina I Canterbury, ia le whai lo mai manisi pito nuu mtua I lo vai lava, o le mana losio ti munga na whai unga na veaso na sei ma vai atunei. Se furuma le lua te kirino na malu mo tātou pe o ni eile fu o le malu lule au ina mai le ofisa ma ai tau mo tātou le so. Langi le leise teimi o le tauna le lapitai, ia e lei umi pe lei tuma waile na langi le lei. Palasi ti munga niso vaenga le wauli a afia ma se teimi o le fiafio le so. O le tulanga le foina le vainga le tano le tau mo tātou le aso ataya o le atolu vavaso le timunga se fulu tasi lona malulu se fulu tasi lona malulu whaaturangaina mo tātou ia mai tau atu foi o la i foi nei teimi o le atolu vavaso le timunga mo tātou le aso ataya o whanga solo ati lo ngatu tonu o le nei foi vaiaso pi o na valo ia mai ia le tala o le tau mo tātou. Sauni sa whainga malanga mo le tātou tunu o Samoa i le nei foi vanga o le vaiaso ia fufua ia ia por kala me lan fa mai langi le leini so vaenga
palasi timunga nisi o vaenga ia bale tele lava fo i pitunu o le tātou tunu o raafia le tulanga timunga ia pe ona iai leise tātou la patainga pe ona iai ia ai o le tala lava fo i masani le tala o tau mo tātou tunu o Samoa. Luas Furmalvalu ia lona mafanfana Luas Furmalima lona mawalalo pe ona iai. O se vainga le ngate whalo le tātou tinu le ngate whoilea ia o le tulanga pe o ne le kalena whainga whaiva au kilani le whailo mai awha tonu le ono le tauna le lana sua mai ngate whalo au kilani to e mau mari atu le luas fuma le 5 minute te ailono le whiawhio le so o le ngate whale o ne hanga luas fuma le tasi minute ta le tasi le vavao na po na pe le ngate whale se furu ono minute te le tasi la waulia na leila ia na to sua mai ngate whale o ne hunga ngate whale manu kau hea se le whailo mai valu minute te as furu le lua le po na pe ngate whale sua mo tātou 5 minute ta le tasi la wauli ana leila Pale no whanga whaase enga muri mai pinti le whailo mai. Sfuru minute te as furu le lua. Pere ngā te whale te suat tu i le lua sfuru minute ta le tasi i le awoli ana leila. Ka lena le whainga whaiva le whamailangi leile so tai au whanga solo tu la solura so tofi malaso wharaile. Ia ai o le whautuanga le whai mai. E le o saunga le mu le whainga whaiva mo oi. Malo losi o timunga nisio vaenga. Malo losi o savili mawalulunga ngaru whaatasi e male malulu. Lona winga o le tari whaingo fia mo oe o loa ngai i se whani e whaatawai ia si ngā wia. E oi, whaatawai si ngā wia wale tau mawhitanga leanga le whai meira wanga ia. O le ngā kai whale, a le tūlanga o le tau e le o saunga le mumo oe iau whangutanga. Ia pe o ne iele neiva yaso. Ia, e fia tau sami se ia vesi tanto wharia wa ile supermarketi ia. Whaatawai sa wia ia whai seu tau mawhitanga nang le whamaisi vanga lea. Whai si lolo waman marulu o le tūlanga o le tau, malosi o savili. Ia ma maurulunga tulanga pio na ye ngalu ia o le talana o tamo tatou ia ma le report o ngati whalo le tatou tinu ka lena o whainga whaiva report ia ma le ofisa wa ai tau iau kilani Tasilima i watolu amo Radio Samoa E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tala mea seu le seunga. Ao i le taimi e tāliwa i le seunga i whanua. Ona talai leo ngaa, ma teu upenga po o mea seu ali seu. O upu e whao ngā e whai uai se saunoanga, ia po ni whetalainga. A toai ma mo'onga ina ia toi whasila whai manuia. A whai e tala mea seu le seunga. Ma whanto wha i alofa le tua. Ma taita ina le whai ngā malanga i le manuia. A wai ai le maa ngao ma le maa tui. I le ala e lama tia ai le soifua. Talo sia foi. Ia ta apea fatuati. Ua tala mea seu le seunga. Manuia lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Na mafua mai le fu a Samoa le maua pule. O tatua a na masa o la toto wa sisi ai nei le fu a o lo sa o lo tonga o ta pese sa motula ia awa e sa loto ayo kolone le mau pule sa o ya tatua le mau pule ma sisi nga fu le mau pule ta we te wila le mau pule
toa le matai salafai o namula ulula waki le tasiva o balu Malifono a matai se fai se fuanga I pulenga asiamani Pule whasau ai Samoa ele suia o lo lava tofi E mai e matai Le maua pule Samoa ya tautuana Le maua pule Singafu le maua pule Tawe te wila Le maua pule O pule matumua Le maua pule matumua Sa tupula ualola Le mau ala waki Le maua Samoa Ua whapangotai O ia I Michael Nsia Malona inga Se talo whaela waki Awa te le ito e te pā Ia Samoa Ua tanu oidu e se lo alofa I o tangata Tangata Samoa Le maua pule Samoa ia tautuana Le maua pule Sisingafua Le maua pule Tawe te wila Le maua pule O pule matumua Olo Saulo Tonga, Samoa Na pau se toa e tula I mai ta isi o whanele soni E mau ia mai Ma fale pui pui o ia I New Zealand valu masina Ma tole te tala mai Na tula I lole to tu puta masese le alofi E whau Le maua Samoa mo Samoa e le suia E whava Le maua pule Samoa ia tautuana Le maua pule Sisingafua Le maua pule Tawe te wila Le maua pule O pule matumua Talo whai o tato tua Na tula e mai New Zealand e suia siamani E whai le pule sawa Sa vale file mutupua ile solo ale mau Ai whanai ina Tukuota msese le tolu O se aso tona I uli Lua valu o te sema Te siva lua iba Ua tangi a ile fatu malele ele o te msese Le maua pule Samoa ya tautuana Le maua pule Sisingafua Le maua pule Tawe te wila Le maua pule O pule matumua Samoa tulai mai O toi upune ta masese Na whai atu ia Samoa E fifile mu Awana I toi maua O se ola ai avelo uola Ua tunu Ia tau whaamangalo atu Mana tua oa onga Ia a Yesu Ma aila ia lau fua Samoa ua sau te wila Loto whaamangalo Le maua pule Samoa ia tautuana Le maua pule Sisingafua Le maua pule Tawe te wila Le maua pule O pule matumua O le maua pule matumua E ale na le maua pule matumua on si fonga manta ngo fil sunga le whawhiangainga pasta poni fono ti. Taurungo te mali tātou por kalambe na o le mauwha Samomoni ia pe o ni ele tautua se uso ia Asiawa Antonia tuipea ile nei fo iwa yaso mara matango neva yaso ia mali tātou por kalambe na maua siso na whapoponga ile aso atai au pe a tātou wau li ono malmalosi mai le atua. Whatalo whatu ia awatama pese I lungo le tātou YouTube channel se fumanuia awatama whateile whatasi mai le nevanga le fiafi le ulua ia li Luisa fuimono ayu manoro se fumanuia le ngata fo le whatalo whatu ia mai se moa le mafuta mai Sue Anderson malo le whatasi mai le nevanga le fiafi whawina tanialu whafo tafusi mai la tau malava ia pe ona maua mali tātou por klame meiso le tautua le Radio Samoa se fulima iwa tolu amo ina wa lusu maritasi minute ua te aili tu la e fitu male tautua Radio Samoa se fulima iwa tolu amo Fa'atali mai se I tatala no Ma se I e tau mai au lo I goa
te filoa. Oh yeah. Ua leva ona ufia fai atu. Ai fai gata tele ia te a unaio umanatu. Oh, ona one tele lava o si oma. Na ala ina o una na olo alofa. Oh yeah. A fai ole a so manatu. O mai lau telefonia te a uai o uvili atu. Ea lautara. Ea lautara. Esa o lautara. Esa o lautara. Eta imana ya lautara. E fa pena foi eu. O leva ona o fia tela noa atu ai pai te a amu. Oh yeah. Ai tati a mai na yo umanatu se I kau sue sue atu so avanoa ai to e kau atu. Oh yeah. E ua o ile lagi lo oli oli. Masalo o ila va usi o tofi o lauta la moni. Oh yeah. Ole masalo salo atonu e te tali mai o manau ile nei vai aso. Ea lautara. Ea lautara. Esa o lautara. Esa o lautara. Eta imana ya lautara. Fai ole a Italia o te leto laula pe toi no pia ole ata atia. Oh yeah. Ai a fai foi ole a sotala. Ai o ya tu ile mala mala masa upua. Oh yeah. Oh you au ki ai no male me o ke lei fai a lava o se me a fa pe taluona o ola. Oh yeah. Ai koe suilo o ma fofoga. Ai fa au ma ai loa ma le kisi ai ka sosola. Ea lautara. Ea lautara. Esa o lautara. Esa o lautara. Eta imana ya lautara. Ata e ia whamoa. Ta e tutono le lapisi e la foi ai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Le angai ni ai ma se vaenga o mea ai maona lapisi. E wha ama umaua. Ta ma ki Turuki, all together, Auckland. Radio Samoa. Taslima e watonu amo. Leo tulai mali tātou te mi luas fulono minute wa te ele tulai fitu. Ia mali tātou po klabe a bese le tātou tautua. Nei musika mo le manawanga luenga le ngata fo leo ona mafuta mai mauta malawa. Fair lava se. Antunu o le nei le lolangi lo e mafuta mai. Fatano fatu le radio Samoa slimi vatolu. Amo malo le ngā lue. Malo fo le lausu fea mga luenga. Loto TK malo se fumanuia. Le luai ali Luisa fumona iu malo se fumanu. Faisi manu luar kua kungusor. Ia, vai lau hitang fo ilea. Ia or koko Samoa singa ipu kofe popo le malulu. Yesu ia ho tali
lena nai besbesenga falenganga fo le nei fia wa fo le tanta por clamio musica su fifilo wa lo foto mo oto ya wa lava fo yo taulangona le fa vai ele nei vai tau so fuanga wa tanto ia oanga na o le so fuanga ma le olanga je le tu ma wa lo manos ya ai fa pena lava ona tuli matai ya so ia ai mo le tua molona fina ngalo so fuanga ne wa ye tato o fa kasia me le lei ma me le ya ye fo iteimi ata mai si va ngala le ya te oi ye fo iteimi wa vai aku bo mai ket ya vanit fa fonga ya ye fo ni so ila to we o ma faile ori ya ai o ni a ver ma me te vai ya e fi war kanga kai e fai atu ya te oi ai mo e puno wa ya o ye le tu o ngai lo ai mo au na fa maoni le tua fa talo fatu ya Josi Rata ala I faiva sele le mafuta mai North Melbourne manor so fu monwia Josi Rata ya fa mo da monwia oi ma siu ainga ya ile manu luo melpong ya kasi le mea na mo masani fo ile tau melpode ya la tau ile manu lupi ona ya ya pe o mato fo ine au kilan New Zealand faisima aki o le manu lu ya le ala ka ki kau fa masang i kui mako ia fa ko au mai le kau fa masang ya si vai ngalele mo masang ya pe ya o le mea fua ya ila tau ya le tau manu lu le nei ya tono ina wa tele titi la fo le fitu a yeso wa so fa na ufi fa mruia o ne vala mali e tau le laina o le tolu fitu tansilima i tolu fitu tansilima i tolu ya po lunga le tanto Facebook page ma le tanto YouTube channel ya matala foi la email mo e sio kong sia ki ku pengi ka ko email fa murianga on air at radiosamoa.co.nz e mo le fa murianga mo oile nei ya fiafi fa antonga semu malo le soifu moria fa talo fantu mo ma sio ainga fa tai fo le fa tasi mai nei vanga le fiafi au yeita to ile vevesi ole la rolangi nei ya abisi ayo sio tatu o tunu o Samoa le nei vai taimi ya wa le pinde lava fo yu tala fia o tala fa no matala itai le loto inisio taimi ya awani avea mavaenga fa pena ona vevesi e lo loto ifale vevesi e tu tono lo angala ngol mena lo tu pulte miline ya ai tato talo ile tu se maua se file mu mo le tato tenu ya amise lava fo inisio vaenga pe ona ye tala fa no mo tato le te faita wo tu ne fiafi Inisio le tātou atunu fai malanga mai Amerika Samoa. Ya, fai malanga mai Amerika. Anga I Samoa, ia mo tā whaonga mai vaivanga. Ia pita iane na avea I mase vaenga na umailo na soifua. Ia, leo te maita watu o I le falele masania nga I tātou ne I se meo mota. Tau mesina. Ia, salo se whaalavalava na tupu ina. Ya ele mamau lava tau mesina ile taulanga yo le foi na tupu mai ile si fa lave ya ma umai foi le ono si tasi ono le atunu ya la lava foi nei mea o vive singa masani no foto ina ita tu ya nga Samoa fe lava le atunu ole nei la langi lo e la lama e papa ai e fu e te nga Samoa te mili nei lo to pe yo Samoa le na ye momo Yoi. Ia ona ua sawa le alu o le tupulanga wa yei tātou I le tātou atinu. Ia a maise o le swing o le soifuanga ia wa yei le tātou atinu ile nei vai teimi. Lona winga fa whaingo fia le tala mana tua lau saunga le mupe e anga I Samoa. Le ngata fo ilea. Ia o le telo I lātou e whaimalanga ma fa mautui fa le tali malo. Ya o telo lopo ye ni security le telo fa le talimano tawana ini security fo ile ya mise lava fo fa le talimano e fa pena ona ya la to happy hours fo ye ya o lo ye fa ya fa fifianga I tonu ya ai e filo I lava ma le fili e ya lava le fili to tonu vaanga le na ya o tana fa no ala le o feita wa tueni ele o se tulanga le lei ya lo sau le va le ia a koe fo I le pusoki. Tulanga na le ui tātou le teimili nei, ono o le tele, ia o le tupulanga, bo lea o ia le mafaufau ma ua pule le ava, ia le mafaufau le teimili nei, a maise ai,
ia o le kele o tūlanga pi o na tātou wa ai e lungo le social media i le neva i teimi ai lo u nau ta inga ina ia maua pele file mui lo loto ia maise le saunga le mumo tātou pe awha peo na te sauni whaimalanga mo le tātou tinu o Samoa i le nei fui vai aso po le alawa le teimi te anga i ei au ni ngalu ia te oele u saunga le mu ta ua tele ia le wha mo mua lo saunga le mu i so se vaenga ia maso se mea te anga i a maise le tātou tinu o Samoa ia lo winga lo tala foi lea ua tele le swinga o ka avale lo le rarulangi eo ngako mai ngei ia kele ka ko fio ngai pas ia kabin ngei ia o kele ka avale ia ma o kele fo mal fa lave ia mai la to e fio i lengi lai senge ia man tolo sanga le mu pe ngai mo le tanto tu mo ta fa ngai vai vanga lus for tolo minuti ona ta le valu Supulanga le malama lama esuia ilo langa epupuna ilo anganga epupuna ilo anganga usubese maosana uau maila fa aula tanga supulanga le malama lama esuia ilo langa Yesu ole ala o meu ma beona ia vetala oto mai o mai o e malolo Santa o mau ile fala tanga Emana ile fia Santa o mai Yesu ole ala o meu ma beona ia vetala oto mai o mai
Le watu le male tātou taimi le wati se furuiva minuto na tāle o le itu la valu. Tāle valu ia la mauri tātou whilua inga ma le sunga i le whawhenga inga pasta pōni whunuti. Ia mai le tātou tunu o Samoa ia pēia la wamalanga le sunga le whawhenga inga. Ia au le a whai mai le tātou sunga mo le tātou por klamer tutu. Le upenga i le loto. E ina ia u whamanu ianga o le aso whanau. Whamanu atu le aso whanau le tali ia e noka. Mika whalefa. Lewa mau atu i o le so atoa i eilu se fulu ma le fitu tausanga. Anga le leile atu i atoa e noka. Ta ma le lei mausta i matua. Talo i le atua i atoa maua nisa se tele mo lou ola tuputupuae. Ia vea i oio se mea whaingaruenga le atua mo le lumanai. Manuia tele lo sulfitu tausanga. Ia lo whaanga mai lo nana ia Linda Mika. Le ngata fuiliona i o matua ia Reito. Ia masafa fanfape ona iai le tātou aso whanau le nei fuwanga le afiafi manuia tele le atuanga lo sulfitu tausanga e noka i le nei fuwanga le afiafi. Le ngata fo le fa manu atu le fast food tausanga le tofina ia Helen manuia tele le atuanga lo fast food tausanga talo le atua ia fa popo matu tulu ia tu ni sia se tele mo oe ina ia fa pena na maua pele maftanga le ngata fo le maua le malosi le ngata fo le ia ole fa pena na fe ngai fo ma fe amgaruenga ia le ngata fo le fa murianga ia mai se utolua ia ari ia mane ainga atoa i manrewa manuia tele lo fa se fodu tausanga ile nei foi vaanga ole a fiafi wa tatu tonu mai Paulana na ia famrianga le bova ia tu ilo msidile ia pe ona yele tanto por clame fatalo fatu ya Amelia Mikaele malorsi fumunwi Amelia le ngata fole fatalo fatu Cecilia tu ngamala se fumunwi Cecilia lo fatu malole ngalulu le ne ya so timu mal malulu maki lunga tanto YouTube channel fatonga semu se fumunwi fatel fantasi mai ya le ngata fo ile fatalo fatu le tanto por clame ya Toria Josie Ranta ala favor selsele my North Melbourne.
Ele now si fonga matungo fiole te mai tai an ropi na kau mat besele na. Sili faafe leoti. Eoi, mana tua foila o ka ko wa fe leoki. Eoi. Ale fa mai upol pese sili faafe leoti. Mai le upol tu spa ia. Sili le aso e te oti ai. Na ilo le aso na e fa na mai ai. So pa la ka ko. Ai sili le aso le ke fa nga mai. Ya le fa mai tana tu se sili le aso ke oki ai. Yo ka ilo yesol. Ele so ma fa ufa. Ya, walo ata tu fiut. Ya. Ir ka nga kai lulu ile aso ro boki. Yo. Ele ya la ma se me ka keilo. Ya la fa ye finga ka mai lungai. Ilo kaso. Ya lo manga kwa ra va pe ai sili le aso ka ke fa nga mai ai. Ya wa fo ele la ka ke va ia ku ya ka wo maro ka ainga. Ia feula la ka keke ia maua ka mea alofa. Ia maua le tuela ia la ko ole so fa ngau. Boi. Ana ka ke vai ku fa mesi va ngale. E sili fa afele oti. Ia tala na tusi. Sili le aso te oti ai na ilo le aso te fa nau mai ai. Ka ko momoe ale marfile mu. Ia fefeta winga la wali ei. Ia mafaile moli mau fo ile ke morka ke me oki ai. Ia Saulea failanga ia pepelo. Saule si failanga ia pepelo. Awa leva ngaola ele sause si asika. Fe pasi ya isolo ele ma se fa se hai mai. Anga oki ale lo ola se umi e mar family service. Ile kele mo le mori mau pepelo le wo ile kemilengi. Awa leva nga fiola ele o mai asi le o yasi. Ale anga le oki ya wika fiola e. Ia e mapo tu ele nu e ngalo e tinga. So e maka ukia ka ko le mene ia le kelo le upu e sau lungor social media male ia ai lele pe lima mingu ke sau e loka falem kwa le fio o mai ia va ia ku fo ia ka ikala ka ke sava de variang ele kai kai fia ku wa ku ma fia sei hai ia ai nga okia va ai sole olla fai ole umio lo mori mau ale kele lo i maka i malingi kele lo i maka malingi ele ma se sawias ioi oi ka fiola e sa mundai ya la na ya tato fa fifiang ambe fo ni kingi ropping fongo fo yusu mali pese si di fa aferoti Iva minuta na tano le tula valu mo tanto so tainga ma sunga fa fenga nga pasta poni fonti ya mo le tanto por kala me pi ona yai ya le nei fu vanga la fia tu tula penga i loto asi yu kangwa ku i le kule pengi ka ku fa si chilanga yen ka ku we vai fu le nei vanga la fia fi ya mo le tanto por kala me Chaiso la me ke aka ke maka e ova me lungo nga ke ko kasi dia kangi pe au pe o ke vai me lungo e kangi aku sa mul mau ia ke ia le fuki o lo sope ia si eu kako aku kako fasil silang ai ngofo e mama fa por al kulang o a fai ia le oki ninguém vai queimar se fuanga boca coia tatu fasil silanga le wotanu mai tau le nei vanga na fiafi mafutanga pupo se vai no foi fale mua fale va ai ma fan seu o ti ama bulunga ona fa pele upu se o lingo le fonga tia o pau le tua vao ma fu malu o tangata lo le va filfili maleasa sangata no manto fa tu lo le Samoa yo pa ia sau ngata le ale o yeso matu leo tu lo na lava ai fa sino tonu le nei fa sino silanga I suli uma o alo matama fa na o le fio anga po ai se vai o lo alala ma pa au yau kilani nei ma so se tasi e fia tongi sana ma a wala lava le fa mo le toi fausi no le mal tampa ile fanka sai tu tonu so tanto no la fa ile fero inga I Otara Art Center a solus furma le lima yulailu o luono I le tau le tasi le woli se ia pa ia le itu le lima I le afiafi. E mana o mialo awai mai tatu soana o pule ma fa soai. Lima se fulu tana le ristala.
mana tua mai sau la fonga awale tau amataino le nei wha moe. I le awa ma le wha no tele wha moe, o le a auli atu le nā aso tu poina, tātou whilo iai le lofo le tātou matai. Whaftai, sei nia le whailo tusi ma le laulawa le maaftanga, o alo matama whanaua popua, tātou wha sila silanga le nā. Awane ngalo saulo mingo le tusi o le songa, whatase ma le lolo mingo le wawhilfili, e mawai whatu pengo Samoa i si sifo tutuila mamanua o nisi o tāla tu o Samoa. Wala ngā upo le matawha ioi ala matai, i le whaingo le whaalave, pei o le whapoiponga, maliu o si o singo ainga, fe sila whainga o paolo, si i whaalalo, whalangingo i kale sia maritele, o le ngangana whaalolonga. O lea ua whaapa uina le tau o le tātou tusi le na o le 5 tāla le tusi, i oe 5 tāla le tusi o le songa, po le mawhilifili, ai le uma le masino iulai, na le ofisa lava Radio Samoa le tolu pātolu on Hope Avenue Manukau, e te mawai, morisi whamtalanga, wala au le lua no lua, tasi 5 iwa tolu lua no lua, tasi 5 iwa tolu pe tanga iane, i le shop Radio Samoa, .co.nz te whaima yeisa oka, o a tātou tusi le nā pei o na masani ai. Ainga seu manu i le awa ma le whaaloalo, wala ngā i se manatu le nei ainga, o nofo ma matai ainga sa seu manu na tau pureina, e whatanuina i le masino iulailu o luono, ua whailo atu o toloa ina le nei whamoemoe mo le masino te sema, aso se furmale iwalu o luono, tātou ainga umolo alala i New Zealand, Samoa, au se tālia manisi atunuu, ua leo o nofo, ma sao whai pi o na talanoina mo iulai, ai ua toe tolo nei mo le masina pi o na tuu ia te sema, molo o tausi la fia. Whawtai o lo sainia le nei whaasalaunga, e le sao le ainga sa seu manu, tina ia seu manu ana teni, seu manu la whaele seu manu, Ioane Wikilifi Ioane, tu sani seu manu, vao sea a jong, ti a whaafetai a jong, ti a seone le tolu, Ioane le a taua, fono ia ta whaonga whamuina, pelesi seu manu, whaawila ma ongo tia talo sanga, o loo sainia le tātou whaasilisilanga le nā. Team No Excuse Sumpa, ua saulawa le manulu, e a tili lo maalili pa e nofo i talani o lale ia, susuma ia songa fua, uma e whai ei ia saulua lue, i le Sumpa le Team No Excuse, maua i le afu, o le anta ma le o loutino, o le tuatusi le nei masina o le hola o Tara AOG, tolus fulu ma le lua Kelwen Avenue East Tamaki, i le afo leono, whapea le aso tofi le te puki holi o Tara i le tao leono, e le ise te tongi nei wha marustino tātou whiluai, ia i le tātou wha marustino le nai wha malu kingo, o whaisiba mawha o kou kingo, i le mea ngā oi ei, whai mo e kau wha maku kingo. Wha silanga tāua mon maftanga sapu nawa i whale a lili, o lo alala ma pāpaa au i au kilani nei. Ai o tele i taina ao maunga loa, matatala le taafi tuolua, lea nei foi le aso le ainga sasa umani, e mua lava o na o whaatulo watu le pa ia o le atunu, awa o lea ua ta oto i langa tonu, ma ua uma foi o na tuu lau pua pa ia ma mamalu o Samoa, ma ua le ai lava se tasi nate toi avesea. Ai wha sino tonu le nei wha sino silanga taua i alo batama whanau le nei o Sapunawa, o loo afi fio ma pāpaa au iau kilani. O le awhatanuina, i le aso lua sifuru lima iulailu o luono le tūlai afo sifuru, i le nofanga lea sa whatanuina ai la tātou lotu whamanatu, i le hola le PIPC o ne hanga. Whaamole i la tātou maaftanga mana tua mai sau taitai, wa se tātou whaamarustino whaapefoi la tātou la fonga, o le nau lava ina ia wha mautuina ma wha mausali ina pea, le alualu ilumo le maaftanga walava, se o tātou whioanga i Samoa mani usile nei, e iei le manatu mawalunga tātou tala soifua, ma ia sopo atu iei le soifua maleola, tātou whilo iei le nāso ato whaina, whaia le nei whaasala launga, e le nganga whaanolo lava, e le laulaunga whono markomiti, o lo sainia le tātou whaasilisilanga lena, i le nei whaivanga ole a fiafi. Le lei, paulana ne tātou whaasilisilanga le watanu mai e tau le nei a fiafi ma le tutua, a le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo, ia ma le tātou porkalame pei o na masani ai, a whapena mai sau whaasilisilanga ia ele im, au amito i paungau kako whaasilisilanga le ila masingi leo ki kilo kuai au kawhare.
ya fia mau se swani le na fo ia uranga o ni ngoni tu eva la mai le tanto le na lua tasilima i vatolu lua tasilima i vatolu e fapena ia ona mauailu avanoa e te malamlamai ia i le tūlanga pi ona ia tātou whaasilsilanga whanau i tele ia mai se foi whaasilsilanga ia e whapena ona e tutongi ia stupe tasi minuto na tāra le tūlai valu ia tatali atu tātou so tainga ia male sunga le whawhenga inga pasta poni whanati mo le tātou porkalame o le tutule upenga i le lonoto. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i iso whale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo whale. A wane e misia le porkalame o le malu i whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata waise isi o whale, le porkalame o le malu i whale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Moi votu, amo. Sa'olo tonga po fero yai Lero langa sa umusuway Wa o mai Ai po ole a ele mafuanga Wata le soe fuanga Le atunu Changi Mayala Tai usio tamalo Chalingae Firfalo So si ufofonga Se mapuai Lo vai Alawa te fa teme ba ai mama le lau tele o tau fa to alota la ele si tau fear Samoa au tau mafa ne iso Ola wala wiloa waso ale la lo la nia to a si fa il to ale mo male mi ti le patro mo masina ia iteu Le mea atoa Ama faufau ia soanu Inai tua Wa mava atu Le tau mawhainga Pela ea E lava singanu Le fininga Ma le alofa Ia Samoa Ne I polonga Va alofa Vai o le suafa Oh yeah Samoa, oh
to ai le moa ma le miti i le patua moa masina ia e teua le mea atoa Samoa, au tau mawhane I soa ora e walau I loa o soa e le lalo langi ato a o si wha I leva to ai le moa ma le miti I le patua moa Masina ia e teua le mea atoa Masina ia e teua le mea atoa Alofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awal suia lingila ura le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, Radio Samoa, bevela a. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga tafa ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise au top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu whawha. Olua tasi li maono tolu tolu whawha. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. You're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need.
Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Wana o e lo umana o Yesue wana o e lo umana o Yesue. Ja, lewa tula mali tatu temi wati lewa sulta seminute lo tele tula valu. Ja, fifia failo atu lewa fatasi maile awona le tua mawal tatu so tainga. Ja, male sunga fa fenga wale tatu por klam le tu le upenga ile loto. Ja, pe ona masani ya le tua ya fia sunga fuate tasi. Ja, male tatu por klam lewa tu sa male tatu por klam le tatu tinu Samoa. Ia pe ona fai malanga to le sunga le fafenga ia monisio fufanga pe ona masaniai. Talo fatu lo sunga fafenga malole se fu manu pasta. Talo falava lo sunga sau ia le lava ka seksek ia kulmei Samoa ka le longa aku ia lo leo ia malau sunga. Ia ngawa kilia mai ta ua ile tato wa le tonei ia wa mau foli tava no wa foli ta poklame. Ia, patai. Afastatu te talo, mātou whafteile tua, nei teimi mātou ngofie, mātou mau fo I whaamnoina. Wal mātou polklame peona masiniai, ia mātou whaftei a toi lau te tai malau leo pui mātou, whaiona mātou lia mai fo le fiafi manuia. Whaftei lau tau singa ma, me umawa whai moi mātou, tuinātou nei teimi la mātou sauni la mātou polklame, e fatasi mai lo nganga te fau me o mala matu faia fa ni lo tuno fa ni el matu mafutanga le fiafi ono Yesu matu talo twai amen ya eliam no e fatalo fa twai le ile silasio si tatu tuno Samoa e lo fa saunga e pe for masa di tatu por clame le tutu lo penga le loto ya son forte tasi le tatu mo fo le abno matu mo fie ia fai fo no tatu fa wa tatu por clame pe on masediai e fatalo fa tuai po ile silasio si tatu tu no mai lo fo iona mangwetele si pa ia mangweti fatalo fa ona pa ia le tua mai se societasi lava mafuta mai le fiafi ia ole tatu o lo tatu por clame ona wa watu isina I minute o tatu por clame te finga tu ole sotainga ia ia lava le tua lo fasa la watu tatu por clame nei e Samoa e nei siusenga
ia ele mauta mata ngofir sunga ia eti ia malfultua ia abarua ia laulala o se fale mata ngofir ia ine susenga ia o no fole ai no asia si mai fo ima o mai fo sa mo ia no tutongia ia ma fo fanga la fo fontanga al tina tu sa mga ruenga mo fole lau e asia si mai enta fa fo imnai grandchildren nei sa mo ia mata ngofir lo fo tu mai ma nei el tau nei timule titi lava ia awa ana ia foi le lao nei aso so e ia ile tua fa tai le tua ilo nang le lei malon fa maoni o ia te ta ia il tatu ola o tau nu mai man manuia fai fon fa wa tatu por clame e le fiafi ia ai ala tatu olo tatu por clame e fa wa fo tatu por clame pe o masedia mai ile vaiaso o vaiatu o lo tatu tala no ile mtaupu o le joy fio mai o Yesu the second coming of Jesus Christ tatum taupul na le tum fai ona famai ale umanei o famai ale le vai aso aso nei e tum fai joy fo nei sa mol tatu proclame ya wai o fo lesia son fo le la so nei o lo yai pel fai ngamlanga nei sa moa ai ole tu se yone lo tapu sfuma fa no fai upo moa o mo tatu foi te winner tatu proclame ia out to fi foi te winner e fa mo tu nai ia le ta o le nei proclame ia po le foi mata upu e fa tau ile to e fi o mai o Yesu o le ta upu mo mua a no foi upu mo mua a tau suma fa no foi upu mo mua o le foi upu fa va pero no foi te winner a o le tu vale o to loto ia o to fa tu ile tua ia fa tu mai fo ia tau e tele meno no foi o tolu bo tolu tama ana le ai po o foi atu ya tu to o talo sauni se meno no foi o to a foi o talo mo sauni se meno no foi o to o te to sau I will come back o te talia foi o to e fatasima o te talia foi o to I will receive you to be with me ina ia iai o tau le mea o te ia. O tau lo le mea o te ari ai. O tau lo foi le ala. Ai upu ia e to mua il tato mta upu le ne fiafi usum tu whawhine mtato ta upu e pei ona tato e le fiafi le toi e fio whanua mai o Yesu. Ani upu ia mai eise mauti noa po se confirmation to us children of the Lord. O le whanau le li, whanau Yesu Kiriso, e whamauti no ai, le toi e fio mai o Yesu. E mai se lava la le si tianga. Mai se lava le toi e fio mai o Yesu le vaenga mua. E a po le si tianga le fio mai o Yesu e ave e ala na whanau po lana e kalesia. O le, tu si fo e whalinga o lona mata upo e lua se fulu ma le lua le fai fitu. A o mono foi te wina le male fai upo es fulu male lua. Ia ma uto e fai te wina ai ele fai upo e lua se fulu le mata upu lava le lua se fulu male lua tu se whalinga. E o se manatu e whata ua ele fia fili nei in tato mautanga. Ele mata upu leo le toe fio mai Yesu e whapea. E toe fio mai Yesu e avatu i tato Jesus will return to take us home. Ai ese pesili o te fiafsile, le fiafile nei pape nao na whalau tele ai mai ai se a ano po se whataua ina o le tātou mtau po e tusa o le toe fio mai Yesu. A o le ale vave mai o Yesu. How close is he? O le ale vave mai o Yesu. O le ale vave o lona toe fio mai. O tu se la le revelation por tu se whalinga lusu manuor foi po fitu. E ma fai io na tali le fasili leo tato fasili ngia le fiafil nei. Po le ale vave mai. How close is he? O le ale lata mai o Yesu. Fa pela le fai po e fitu o le mta po lusu manua. Ia po le mta mo muli fo io tu se whalinga po le mta mo muli o tu spa ia. E fa pe fauta o te mabe watu.
Amu ia le e tausi I upu o le waloanga o le nei tusi. O le whaipusuma lua whapea whaau te foi au te vave anu atu. Ia te au foi, ua ia te au foi le tauwi. O te tauwi te tasi atu e tusa o lana mio ua whai. Whaipu e lusfulu o le mtau pulova lea. Ua whai mai le e mori mau I nei mea. E moni o te vave anu atu. Ai tali atu ia Ioane le whai upu lava lea le whai unga le whai upu e lusfulu. Amene. O lea lava. Le rii Yesu. Ia e fio mai. Le lau tatu whai te wina. Sumtu whawhina le tusi e whaninga. E lusfulu ma le lua. E wholinga mai ua au mai e se whi au ia I tatu. Se whi au o le whi au whaavalo anga. Whi au whaavalo anga mo I tatu le kare sia. E galesia o le tino ke riso le galesia o ao Yesu I le lalolangi. O le whiau lea mo tātou, o se whiau whaavalo anga. It's a prophecies regarding us, the church, the body of Christ. Whape o le nei whiau, o se whiau e whailoa mai ai. O se wholafolanga. O le wholafolanga e whailoa mai ai tātou e peona whaitawina le tau pesu whātu se Ioane. E leo tu la fo ina I tātou e Yesu e whaavavau. Ai toi fo'i mai e matu I tātou o lana whanau. Ina ia whaatasi mai e whaavavau I lona a inga. A tātou tu whaatasia la I ale mata upu lea le tuse Ioane. Ma whai upu ia tātou whaitawina ma le tuse whalinga. E tau me I tātou. E fōlinga mai e iai statu a inga. Be statu nu. O se nu o tātou a ngai iai. Leo lo tātou wō I se a inga. We are going home. It seems like we are heading home. Le tātou te fo'i I lo tātou a inga o le mea na tātou o mai iai. We are so desperate to see Jesus. O tātou whai atua ia Yesu e tusa ma whai upu tātou whai tauina. Yesu o fio maia. Yesu e se I fio maia. A fio mai nei ma vatu I mātou I lo mātou a inga moni. Jesus, come now and take us to our real home. Wai tu sa malam ta upule no foi tawina mai le banglia Ioane. O lo Yesu tatu a inga. Mai e tele me no foi o tau le mauta o lo tama. There are many mansions in my Father's house. Luinga e tele me no foi e tele spaces e tele me no foi o fali. Fa mai ana le ai o te alu sau ni se me no foi o tau. Ai o te toi sau. Ina ia watu o tau ina ia iai whaatasi I tātou e whaavavau. So that we may be together forever. E whaatonu o na whetalai Yesu I to tonu lava o le nei mata upu muli muli o tusi a whalinga. Ma tau lia upo Yesu nei e tau tala au lea watu ia Ioane ina ia tusi a Ioane. These are all Jesus' words. But he gave it to John, his servant, so that he can record down and present it to the church. Avatu e kalesia asia le titi. Au mai fo ia I tātou le kalesia o lo iai Iona pone. Awale motua le kalesia Yesu mai le amatanga I le aso le Pentekoso. Ile ti a tolu. Ele motua le lava wha wa umatu la. Ia isi au ngatu pula. Ia isi e kalesia le oto iai. Ele oto iai nei e kalesia I tonu o Turkey. Wa Turkey le iai le vela mua le vai mele o maina Asia. All these churches are not existing anymore. Au ka kou le ka kuki iai te mile. Lori opu ia. Opu tātou. O upu lo whetalai mai Yesu ia I tātou. Whamai ia. Whamai le whai upu e fitu. O te babe watu. Remember our questions. How soon
as Jesus is going to come back or return. Lea le vabe. Ale foi mai le tale Yesu. Ele foi upo fitu. O te vabe al watu. I will come soon. Fa pena foi la foi upo suma le lua. O le fa Britannia, I will come quickly. Me o te vabe al watu. A le foi upo no se fulu, foi mulmuli. O foi upo tolu en tatu foi te wina. O lo sa no ai fa pe Yesu e moni. E moni o te vabe al watu. Atu se si fa mtalanga. Amene, emoni, amene, o te vabe al watu. Ama vaila iai. E fa mai Yesu emoni le ringa amene o te vabe al watu. Ai tali Ioane la apostolo le fai ungo le fai upu lava na no se fulu. E tali foi le amene. O tali ele apostolo Ioane upu Yesu. E fa amani ai le balanga lea. Neno fai tawina, anga ia le afo le fai upu. No, umano fai mai Yesu emoni o te vabe al watu. It means, amen, I will come quickly. Ai vai mai o ane la Natalia tua upula ia le la fai tuene. Le la fai tuene. O upo Ioane. That's how John respond to Jesus saying. O upo Ioane. Fa mai Ioane le afol fai upule Lucifer. Amene. Amene mai Yesu ai amene atu Ioane. Amene. Ole amene Yesu, ole amene umanga tato. Because John was a representative of the church, of the now church. Kalisia temine. Ole tato talifa tasilea, tato tufa yatu Yesu. Ana we fa mai te babisa. Alela la mako fa yatu la mato tali yatu. Amene means emoni. Afa longo la upo Ioane. Ole lava. Leli ie Yesu. Ia e vabe a fio mai. Fa mai ia e a fio mai. Ai ele. Ia fa Britannia fa mai. Yes. Come, Lord Jesus. Come. Mai e fio mai. Vinga tangato Ioane le ofa ya tu Yesu a fio mai. I'd rather see you come now rather than stay or delay. A fio my Lord. So John summed it up in his own word, starting with the word amen. Amen means emoni lava. Means I do believe that you are coming back. After Jesus, please come now. Come, Lord Jesus, come. Se la lemana ya. Le leila fiafi usum tu va fini le tantum ta upo. O te fitala no ai ya te oi. I want to speak to you regarding of this come quickly. And I will want to use 3 very powerful words. Te mana o te wha ngaina ni upu si tolu. Ina ia wha matala au ili ai to elaborate the meaning, the deep meaning of us anticipating, waiting for our Lord Jesus Christ. These 3 powerful words will bring us very, very profound lessons tonight. La mai ni le sona budia o onga lo loto marita wa mo itato. E tolu ni upu o lapata inga. These are words of warning. O lapata inga mo itato le kale sia ile temi le lei. O upo Yesu na fai atu ya Ioane le tusi lea. Le tusi lea whaalinga. Tusi lalo upu nei. Ai maua mai e tato upu. O upu mo mwara upu sao niuni. Prepare. Nai le fai upu e fitu. E umautu e fai tawina. O le upu lona lua. O le tawi. Reward. Nai le fai upu suma le lua. O le upu lona tolu lo mo le fai upu lus fulu. Mauti noa. Assurance. Mauti noa. Upu lona lua le tawi. Reward. Upu mua. Prepare. Kakal ngoa na le upu mua. Sauni. Mantua tato fisili. How soon is Jesus' return?
La le vave mai. Mai le vai upu fitu le anta to feita wina. Falong foi le to feita wina. Falinga mta ku lusu man ta bulbuli atu si to spaya. Amen. Elon ta bulbuli anta pu second last. Oh yeah, sorry, on ta bulbuli ta lusu le lua. Alon foi upu fitu, fa pero feita wina. Fa auta. Auta vave watu. Amu ia o le e tausi I upu o le nei baluanga. Readiness. Amu ia o le tausi. Blessed are those who kept the word of these prophecies. Blessed are those who are working and laboring. Those who are labor while they are awaiting for the return of Jesus Christ. Olupu sauni. Famai amu ia o e tausi, olupu na tausi. Olupu, if I tau le tangata o lenga nui. Tausi means you have to keep something, keep working. Tausi tu la fonoringa, you have to do the works or the deed of the Lord. Tausi means you have to take heed of yourself. At the same time, you are working. Ole upu e wha te tau, I le tangata lo ngā lue, ai ngā lue man whai tete. Take heed. Work, labor, and take heed. Ole tangata sauni, ole tangata ngā lue. Tātou wha mauni ai le vave tele mai o le toia fio mai Yesu. O lea ua toe wha manatu mai ai tātou. Le tāua tele o le sao niuni mata pena pena I le toia fio mai Yesu. The fact that Jesus is coming soon reminds us of our readiness. O le tātou sauni. Mai amu ia o le tausi upu o le neivalanga. Means you are alert. You keep your eyes open and you are moving. You are working. You are working. Ta ua ngā ruenga tangata o lo whaatali le toia fio mai o Yesu. O le tali atu o le tangata le toia fio mai o Yesu, sumtu whawhine, ona ngā ruenga. Your response to the coming back of our Lord Jesus Christ is your work, your labor. Ngā lui. O lau ngā lui. O lau tali atu nai le toia fio mai o Yesu. O mea lo fai. Ona mea lo fai le teimi le nei. O mea mea lo fai le teimi le nei. I le tū le tino, I le tū wha le nganga. It's what you're actually doing now. No saudi. Mai amu ia o le tausi upu. La aisa, langa leo kako wha longo le upu. Wa lata mai le fio mai Yesu. Mai Yesu, oke vabe. Oke vabe alua. Whamaila, amu ia tangata e tausi. O le tangata e tausi. Ele e tausi moe, ele e tausi ngofo ngofo. E tausi ngalui. So our response to his coming is actions. O le ngalui. O le ngayoi. Ele ngan whai mai wa. Wala tanto fio mai Yesu, ele se me whaia. Tamai whaauta o te vabe an watu amu ia o le e tausi I upu o le balo anga o le nei tusi. O ia le tautala le tusi pa ia. O le nei tusi. O le tautala I upu o le balo anga whaapitoa lawa. O le tusi e whaalinga. The words of these prophecies. The revelation. O mea o loo au mai Yesu e whaali atu. Even though that they are hidden, they are yet to full reveal to us. Fully revealed to us. Nanga leo makala ako mai tusi whalinga ya jato. Wala winga na upu whalinga. Wala winga na upu whalinga. Usa man upu apokalifa. It means to unveil.
unveil the cover. Loinga susu le ufiufi o le valo anga le kongo tu se falinga. Ma se o kako lo mea lai ni lo ai the hiddens, the mysteries. Aoi susu e fai au. E susu e foi oi lo susu e malo sai idi tu se falinga. But we ministers, we pastors, we teachers are responsible for the unveiling of this hidden treasure, this hidden word of God, prophecies. Ina ia, eveselo fufi. Inga ia iloe le kalisia. Inga ia iloe tangata le kalisia, the body of Christ. Mea ia le omala malama mafalilo lilo. Ma mai fa ngana fa tusa ngana fa ngata to tono tu se falinga. Na ia va ai mata. Pa mai la ia. Amu ia o le tausi. Te lo aele alu sue. Aele alu le loku. Aele alu versa fa lo logo foi au. Ma tu foi ngai fa au. Ale eni le loto e a mai fa fol. Tau o le o onga tu se nei. Luinga le sa unga luenga fai. Sa ili mai kaka ili loku. Sa ili mai tanganta si loa me lilo. O le ao o mai ma le toe fio fa adu mai Yesu. Ele mala mala mai sa. O le moel foi au ele o sa ili. Ele o le ngalue. Ma eli le aulole. Ma eli le treasure le. Eli le penina le. Did this pill so that we can see, sight, the reality, the truth. I kongon kusini e faling. Ne yo tatu loa. Behold, I'll come quickly. Blessed is he that kept the sayings of the prophecies of this book, the book of Revelation. The word quickly comes from the Greek word tachu. Tachu means it's a sense of something happening without delay. Tachu means happen without delay. Apena mal mele o yai tato. Walata le fio mo Yesu. E te tau ono tato tu mauma tau si upo le balo anga le li o Yesu aisa. Tato te manui ai. Alenga fa mai. We will be blessed. Behold, I come quickly. Blessed is he that kept the sayings of the prophecies of this book. Come quickly. Tachu means it's a sense of something happening without delay. Man fa ko fitul va ngul muri amu ia ole tausi upo val anga ole nei tusi. All no winga. We must work hard and take heed of ourselves. Ngalue mamafa ay ngalue male fa ai tete. Take heed. Fa tete. I say, because the devil is roaring around trying to destroy our lives, our ministries, our marriage, our environment, our fellowship. So we must take heed of ourselves. Reward. Olo tatou mautino ino le vavetele mai o le afio mai o Yesu sumtu vafe. E fa manatu mai tatou. E iai lo tatou tauri. O le taui tatou te maua pe afio mai Yesu. E iai lo tatou tauri. We have a reward. The fact that Jesus is coming soon, brothers and sisters. It is to remind us of our reward. E mo suma le lua. Taui. O le ala tātou me whai, whātalitali ma lo tātou, mō lo tātou taui. Our response to the return of Jesus and his coming back is anticipation for our reward that is to come. Let's hope that will go. Mai whāutau te wabe watu ya tau foi,
Whamai, ua ia te au fo'i le taui, au te taui ta itasi atuai, e tusa malana mio na whai. Koe ko ngiki lo leo ka kaua ngai le mea mua, e tusa malana ngā luenga na whai. E tusa malana a mio na whai. According to his work that he does. Ai te lo le taui e fua I lau ngā luenga e whai. Yes. O le taui e fua I le tātou ngā luenga na whai. A to e whio mai Yesu. O ia fola mai o le a tātou mauaina le taui. Le taui pe a whai tātou te ola ngā rurue ma ola whaatalitali ma ola whaitete. O lo o ia te au. Lo o tau taui. Your reward is in my hands. My reward is with him. My reward is with Jesus. Ai fa mai Yesu o lo tu taui. Leia tia. Amen. Reward. O le upu reward le upu eleni o le mythos. Ringa e to tongi e tusa o le ngā luenga na whai. Pay according to the work that has done. Tusa ma le mea na whai. Good or bad. Ngā luenga le lei por ngā luenga leanga. E tau I fo I le leanga. O le ngā luenga. O le ale tau I o le leanga o le ngā luenga. O le malaia. O le ale tau I o le lei o le ngā luenga. O le manuia. So there are two things. Very opposite to each other. Tau I tātou le lei. E tau I fo I tātou. I le leanga o tātou men whai. Tau e l'apostolo Paulo. Se tau I tāua ma le maua luma. Very unique. Very important reward for us. So bala wina I tātou e le tua o Yesu Keriso. Ala ya Keriso Yesu. Fa mai Paulo. Filipe tonu fa po suman fa. O te tau sisi atu I le whailonga. Ia maua I le tau I na vala awina ia o mai lunga I le tua ya Keriso Yesu. Bo o tau sisi atu I le whailonga. I put my focus to the reward of my calling and why Jesus has called me for his will. You are striving, you are wanting for that reward. Paulo o te maua ile taui wa vala awina ia mailunga ele atua ia Keriso Yesu. Ale foi mai foi la apostolo Paulo l'ultimo Teo ta po falo foi po valu. O tau mai Paulo le pale meteo le pale o le ola. E lima pale nga tu spai al pale factuale al pale le ola e fa vau. The ground of everlasting life. Fa mai al foi po valu. O le nei o te wina mo au le pale o le ami o tonu e foi na mai a tau I le la maso e le li le fa masino ami o tonu e le ngata foi a tau le pale lea a o la to uma o e fia I lona fa ali mai se si fa bunga I lona a fio mai bo lona to e fio mai. And those who are looking forward to his return. Olona winga o se taui e fe taui le lei malau ngā ruenga no whai. Fe taui le lei malau tapenanga. Fe taui le lei malau ngā ruenga na e ti ngā ina e whai. Ma le ngā ruenga fōi e lei se mea na e whai e iai. Fe taui le lei po le leanga. Pe a to e fio mai Yesu. E te maua ina lama le taui. O le taui ua tala fea ngai le lei. Ma fe taui le lei mo oe. When he comes, we will receive what we deserve. What you deserve and what I deserve. E maua ne me te tau ona e mau. A whaiere kwesa ngā ruenga, a whaiere kāpenga, e lisa mea la mga o e fua le pale o le stangata. Lisa mea la mga o e fua le pale o le ola e whava vau o mau e lisa tangata. Ma mai fo Yesu,
O le wa miuton. Ia miuton pe o ia. Fai po suma tasi o mta upu lava lea. O le wa ele lea. Ia ele lea pe o ia. A o le wa miuton. Ia miuton pe o ia. O le pa ia pa ia pe o ia. Ia fa mai singa ka elinga ka miukong. A le fa mai o le e a miuton. A miuton upea. Oi pe ka amu fa mai elinga ngata miuton ulalo la. Fuan kala sol monga fa mai ele se me fo ulalo la. De ye me fo ulalo la. Lur kon nito. Tau pe lima fa po sumul fitu. O se wo ya keriso tanga te fo wo ia. Ma vai me tuai fa auto wo fa fo wina me oma. Le la fa mai Yesu fa po sumul tas. Upol valo anga Yesu na be ya yon. O le wa miuton. O le wa mio le ton. A mio le ton pe o ia. O le ele lea. Ia ele lea pe. Vai ngala lea. Ele si la vai ngala. Ai fa longo la le spiko. Let's hear the positive side. O le a miuton pe o ia. O le pa ia pe o ia. Olo pa ia pe te mille. Ola miuton pe. Te mo me tanga miuton. Ilifa pe ato toa. Because we are still living. As long as we are living in this world, and as long as Satan is existing, we can never run away from sinful nature. Len fu kako kam mo im kako kaf kuli ese mana lafi mai le naturo lang sala. Ye ya kako se e tatu fale John, but the Bible itself says that we must confess. At the end of the day, each day, aso maka kasio lo langa fa mai confess lo tama. While le o ia na te fa mangalo mai. Na te fa mangalo mai ese o tatu elelea. Amen. Nana. O le melon to. O le mautinoa. A wane ngalo usum juva fine tatu uso nefiafi. O lo tatu mautinoa le vave o le toia fio mai Yesu. Quickly come back of Jesus. E fa manatu me tatu le tau o le mene tau o le fa mautinoa le lei. Fa mautinoa ina le lei. The assurance and the confidence. Mautino le lei o lo tatou fatasi atu ia te ia le sitianga. O le tali atu o Ioane le toe fio mo Yesu. Peo no tau e namtanga. O le tatou tali fatasi la valea. O se tali o le mautinoa, fa mai Ioane, amene. A fio mai Yesu, a fio mai. Amen. Come, Lord Jesus, come. Tatou te whai atu fatasi mai Ioane e le fiafil nei a Yesu. Yesu, amene. Ua vave lo fio whalua mai. Ua mātou lo atu lo mamandu I le langi. Ua mātou sauni ma o mātou fatani lo mātou tau. Ma le mauti noa. He is coming. We can see. We can see the signs. We can see the signs that are revealing. O lea lava leli e Yesu ia e fio mai fa mai Ioane. Even so, come, Lord Jesus, come. Wow. Tātou te whapea tu whatasi a Yesu. Amene. Yesu e o loa lofa tu noa. Wa mātou I loa ai. Le moni o loa lofa ia I mātou. Ma lau manatu mai ia I mātou. O le tangata angasala. A ua e wha mangal. Ua e wha mamaina. I lo lava toto pa ia. Lo toto mama. Ma ngalo ai mātou. Wa maua ai mātou lea manoa. Whaftai Yesu. Awa wa mātou tali atu. I lo fetala mai wa bave mai lo wa fio mai. A lo mātou tali atu Yesu. Amene. Even so. Come Lord Jesus. Come. E la le me marie o te mana o. Amine le marie. Ai o se mea o lo tātou baba ai e tono le tuspaia.
O le mene o le tele o le te o tangata I to e fio mai o Yesu. And there are so many scoffers. There are so many people that opposed and reject, laughing, make fun, scoffing. Kanta lo amu, tawemu, fai upu, fai tala. Fai mai e le aise na me tupu. Pa mai mwa le bakele ko whakari. Ia o tō walo anga ma me o tō whai mai ai le ai ma se me o tupu o nā mea. O a whai tupu o nā mea. Tele o tangata. O isi foi tangata. Na tali tonu le si tianga i le toi e fio mai Yesu le si tianga i avela nei ka le sia. A o wha ma mudu. They let go of their faith. They let go of their belief. They let go of their assurance. O wha ma mulu. Aisa. Tele i o nga se i e feo ai. Tele i o le au whai whaloto, whai tu mai le loto whaloto lua i a tātou le ka le sia. Tele i o tangata wala te ofisilingia sa tele tonu. A wala te ofisilingia i sa whalongo i a nganga i tau whaasese. Ta upo te moni. Ta upo e whaasese ina ai tangata. Whaatua tua le tangata le whanau le tua. Tangata le ka le sia. To tele tangata amu. O tele tangata tauemu. Tauemu mai. Ma pisa mai, ma fesili mai. Mai po feo iai le tō Yesu, ma le toe fio mai o le tō whaola. Ma le toe fio mai whanua o le tō ali, o le tō Mesia. Mai le lua pe telu lona mta upe lua. A lona whai upe tolu man wha, no pe tauina e vapea. Ua mua nei loa nei mea. E o mai I aso e ngatai, aso nei e ngatai. Aso e ngatai, the last days ngā mata mai le aso le Pentecosto. Mea ta o aso muli, o aso a muli. Ngā mata mai le aso le Pentecosto le ti a tolu. I o mai lava le teimi leo, le teimi o le lofa tu no, le teimi o le ka le sio, le teimi o lu ese. A mata mai ai, le teimi. O aso e ngatai. E o mai la teimi le. Pe ana amu tangata I teimi o Paulo ma le teimi o Petero le ei upui. Ala whalongo le no whai tawina. Pa pena o ma le amu tangata. Le teimi le nei. I le toe fio mai o Yesu. Pa me o mua nei lo le nei mea. E o mai o naso, e o mai o naso e ngatai. E o mai o naso e ngatai o e tauemu. O e whapea mai foi I la tau. O I feo I ai o le upu na fola ina ai. Lona fio mai. Ma le tau tala I tātou walo anga ma tātou o onga I wingan tu e fio mai Yesu. Palongo. A wā talo na mamoeo au ngā tama. Ua tūtū mau pēa o mea uma. Talu ona whātu a whaia. Wa vai ele ulo tangata. Tangata ngeo tangata iuteia. Fa mai talu mai o matu au ngā tama. Mamoeo matu au ngā tama. Wa o mai lava le teimi nei o lo tū mau mea uma talu ona whātu a whaia. Le ai ma se meo sui. Le ai ma se mea o tupu. Lolo minga. Ele I voi se mea tupu. O nga lai o leo whaase I rai te leo tangata. Leo wawon mai wala pitai mai pe teru. Le ngata la pitai tangata iuteia a wala pitai mai fo I ai tātou le kare sia nei vai tau. Ai ene whai upo iwa whamai. E le whaatuai mai lava le li le mea na fola mai. The prophecies. The promises. Lord is not delaying in what He promised to us. Whamai e whapei o le manatu o isi tangata I le whaatuai. The delay. O le manatu o isi tangata wa delay. E le se me tupu. Whamai leo le apostolo Paulo. E le whaatuai mai lava le li. I le mea na ia fola ina mai. E whapei o manatu o isi tangata I le whaatuai. Ai peitai wa ono sai. Whalongo, listen very carefully to this word. Ai peitai wa ono sai mai lava o ia I tātou. The Lord is patient
patiently waiting for us. Mai wono sa'i mai lava o ia ia i tātou. Ona ua le fina ngalo o ia e whano se tasi. Ai ia o umalava i le salamo. Le lopo o oia e to tasi na e whaatali ai le tuafi o mailo Yesu. E le lopo tātou ia e to toe o lo tauemu o lo o whaloto lo to lua. Se ia e salamo. Tu ia le tangata o lai mausali lo na loto malo na whatu tua e te tonu e toe fio mai Yesu. A o le tangata e te tonu le toe fio mai Yesu. Pamaia, o la lava e te o whatu ai mai. God is delaying for a little while. Why? He is patiently waiting for us, for those who are not entering in the grace of his Father. Le alofa tu noa le tua. Le whaatali se ia o tātou maua. Le alofa tu noa ma le whaola tanga le tua. Aisa, ta mei ele fina ngalo o ia e whano sis. Ele fina ngalo le tua e whano se tasi. He does not want anyone, single one, individual, one person to be in damnation or to suffer in damnation. For mai ina ia whano se tasi. Ele fina ngalo le tua e whano se tasi. Ai ia o umalava i le salamo. But for all to repent. Ia o matangata o mai le salamo. Salamo mai le, salamo mai yang sal. Salamo mai le amio le. Salamo mai vai vainga. Salamo mai tu na nongo le lang. Salamo mai mea na olai. Ai foi mai sau le tua. Come to the Lord. Sau e moa. Le ava noa. Se ia o lava le teimi e sio mai Yesu. Se ia o lava le teimi e te maliu ai ma o woti ai. O lo maua pe le ava noa. It's always an opportunity. Always a vacancy. Always a chance. An opportunity to repent. Salamoai. Masauleli. Aisa, nei whano. Mai li ane tolu na foi busumalo. Wa whape a lava na lofa mai o le atua. I le lalolangi. For God so loved the world. So that he gave his only begotten son. For mai waia. O mai ai o lona atali. Pele. E totasi. Ina ia le whano. So that no one will perish, but have everlasting life. Ina ia awane ia se tasi e whano, ai ia maua, e tangata uma le ola e whababa. E le whira ngalo le atua e anu se tasi ile afi e whababa. Why? Because the maka penga le ola e whababa mo tangata ola. Ina ia salamo ma whaatua ma li liu ile atua, ma whai le amioton. Ma ola e tusa, ole fina ngano le tu. Ola mama, ele ola ele len fa me fa sumu tasi on tau e lua. Ola mama ele ola ele lea. Ola ile ami o tonu le tua. Ele ola ile le ami o tonu. Ola ile ami o tonu. Isa wa mai le ami o tonu le tu. Wale winga no le upu taku ami o tonu wina. Justification. God declare. God present. God was willing to bring or present his own righteousness. Wa maile tua lana lava amioton. Luinga no upu justification. God was the justice. God was the owner. God owned that righteousness. It's his. O le amioton le tua le o se amioton was tangata family mole. Mai fa mai foi saia. Ai statua amioton. Epispisia pe le il tangata mai. If we have any righteousness, it is filthy.
Tama ye elelea eleanga. It is stainless. Episia. Ele mama. It is unclean. Pe a whai iai aska ko a miukongu. No inga tasia le a miutonu. O le a miutonu le atua. There is only one justification. One righteousness. Tasia le a miutonu. Na le a miutonu le atua. Wa present mai la le atua. Ele teimi na e whao nei nei. Ele teimi na e talia i e su e whaima li ma whao nei lo soifu. Lea la wa e olai. Wa e olai le lololangi nei o le lololangi o lo o tātou ola pēr i lang sala. Olai tangata wa vavae seina. We are living but we are separated. Tātou vavae mai, vavae ese mai. Mai ile ele lea. O le lololangi sa olai mao olai pēr le to'atele o tangata. O le ekalesia mama, o le ekalesia le tua, yes, it's a pure church, supposed to be a pure church, but unfortunately we are still striving. Each day we fail. Each day we commit sin, but we have to repent. We have to acknowledge. We have to admit. Pia tu le tua. Si wo fale kong foi. Ili nge yaso fama ngano mai. Lo watali. Mamalo le tua. Ya wo fol koi fai kaya. Awol fai soa. Aw le tua fama ngal wai. He is our Father. O yo tatu tama. O yo le tua fama ngalo maya itato. E isi tel to nunga fa pea. Once you're saved, you're always saved. I look if I get you. Ele saul na mea. E ke fauling. E ke sei. E te whanau fowin. A le lava te ola. I le angsana. Le lava e whao so soina ka huki pa ultra do te. Mwhenga le lor tātou whao le tanga ino tātou tui. Fo yese ma le tua. We can be able to lose our salvation. Just like the prodigal son. Pe au le atali wha mamo o sa yei le tua. Ele kai miu ma nga vea i tamalea. Matali o le tua. Aisea, wa fuli lo na tua i le tua. O la lava e lofa i le tua. A ua i e fili. E sa vari ese mai. I lona tua. Wa whaata oto e whaata tau i le tua ma le tangata. O le malo. Le atali o le tua. But he walk away. He walk away from God. Alu lea. Samu le lalo langi. Manongi le anga ai, me ai ma momoe ai. Ia me tua o lo le ai. Ai na ia toi manatualo. Ma ia toi lo. And then he had a vision. He saw something beautiful in his father's mansion, in his father's house. Then he got up, make a decision that he is going to turn his back to the world and walk towards, go back to his father. We fought le tua. Embrace le tua, accept le tua. But what about before? Sa ko ue alu e whaile lalo langi. Tu ue alu wa whaile lalo langi. Malona matango fie. Ai ule oti o le ngang. Ai whano ai le ngang. So ese le tau tele. Ne yaso manei vai taimi usum duva fine. O vai taimi o le ta pena. Vai taimi o le saununi. Vai taimi o le awal fata le. Ai e matala. Lo ye le fata oto foi no fai Yesu e fata tau ili tangata na le ano. Ili toe fio mai po le toe foi mai o lono matai. Na ye fa pe ai longa ato sau. Fa pe masaro e fa tuai mai. O le afai le meo te loto i ai ala utango e fai tau atu o lo ele mta upu e. A te lusu mat fa. Fai unga la kon mta upu lusu mat fa tu sia Mateo. Isi tala manaya. Lusu mat fa pero fai tau ina man fai upu fast fulu man babu.
fai e fai ifo le au na na le fai tau mai uma ma nei o le fai tau mai lunga ole ana fo le fat auto a le o tali e tusa ma le manatu ole au na wa ese lo na matai ai a fai e fai ifo le au na leanga fa ma au na leanga I lona loto au na leanga tangata le ngalue tangata pai e tangata le tapena tangata le sauni e to foi mai o lona matai pa mai ai a fai e fai ifo le au na leanga I lona loto e fa atuai mai lo matai. My master will delay his return. Baba el manatu fa mai o le manatu leanga. Luingo le tangata leo fia ngalue tangata na te leo fia fai se me nga me leanga ia le mafu fau le au na lea la me le la fai le la ia tango e ta fasi si tangata o lo ilalo ilano puleang pa longo le koe fasu maliba ona fasi ai lea o ia I ona uso au na wa ai fo I mainu fa tasi mai inu ia ona na e sau lava le li o lea au na I le aso e le o fa talitali e tuai o ia o le tuaso foi e le lo ai e ia ona matua fa sala lea ia teia ma vatu ia teia o lona tofi fa tasi matangata pepelo e iai le tau whaitangi a we ma le lili vau nifo whai o kaku whapupoa le lisi le ngā le lisi le nā whai mai o tangata pepelo o tangata ngā oi o tangata whaitonga whiti whai kaku whapupoa e le tele o vai vainga ma me leanga ma leanga sala ma me le lea ma lea mio leanga mea ese o le neilo langi o loo whatama ia ai o tātou o langa ia ma o tātou ai Tamai o ia whaasala ia teia. Matu ia teia I lona tofi whaatasi ma tangata pipelo. Tangata whasio tangata, tangata mulilulua. Tangata le alolofa, tangata tau whaasee. Tangata o pipelo, tangata le talitonu, tangata ola masalo. Tamai o loo iai le tau whaitangi a we. Ma le lili. Bau nifo. E se poi lale ta ua. Tato baba aile. Perfetta ne o tani elu usum tu hafini. Ezekiel. Perfetta ne Ezekiel. O se perfetta e malie le teiminga na whaiele ngā luenga wha perfettanga Ezekiel. E whai. Ala ua whaasara le tua, whai wha msinonga le tua. Ala ua tonu o Papelonia. No nofoi au vai o Papelonia. Ia se tasi o vaenga o le nuku, na anu whata whea le nuku o sauta. No nofoi na. Ai tautala ile tua ia Ezekiel. Vavalo ile nuku lea. Le no nofoi lunga o vai tafi. Vavalo ia. E isi mea matautia ia ilu matu ele i o mai. O le feo lolo leo mai a Papelonia ele teimili nei. Ai a o loa ina alo mai Papelonia mai tu tonu le city po tu tonu le ai a autou ia e wha nonofo I. O le a wha tino ina ale mea ngā leingo au mai a autou I nei e sasatu autou o ngon kou leanga. Ma le tau wha along tata. Ma le tau wō ifu I tupua ma le tau wang sala. Ai le tausi a polo inga. Ma tausi le tātou whengai. Le alamu ta wauti ati utou me tutupu. Te lola me tupu. O whaatali lau lia. Wa umatu tausanga e lua. O la lava e nonofo I au vai. Umatu ma le afa o le si tausanga. Ai o loa I le taimi o le a tolu tausanga. O mai leo lau lia, ave le lato complain, mo le lato a amu, whai loa le lato manatu tauemo, mo le lato tau atu Ezekielu, elea ia mangi ngā me kupu. None of such thing will happen. Why are you fooling us? La no e whavalea I mantou. Ai whai kau ia. Ai o mai lai, tari lo le tua.
Ezekiel tau ko sfulu ma lua. Tali lo le tua. Na tatu fa no longo le tali le tua. Ngama tua I ke ela uli ia. Il to Italia tu ia Ezekiel. Ia te mu lo ma pala ai ma ngatete ma. Te mu aisa. Ta watu le mea le ai fai pe a fai. E tumu ila tau ile a amu ma le te tonu I folanga. O iai malato mo meo fatusa, mo meo sign, mo meo status. O mo meo wala ko kuskusi ai ia meo o onga se ma o onga a tangata na whalongo I ele ulia. Whalongo lela foi te wina. O le fai boi nusu matasi. Ne o tani le tu sa male amo la ulia. Ma le fai upu. Mai wo mai fo ile fionga Iova ia tia. Upu ia esken. Fai atu nenu o saita. Ua whapea mai. Le atali I o tangata. Pe Ezekielu. Sea ea le na whaatusa. Ua ia te o tau le nu o Israel. Ala le whaatusa. O lato manatu mameio o lato they picture the peace o le file mu o lai iai le nuu le taimina e le ai ma se bebesi e o mai le lumana o le lato status nga po le lato fatusa le na o lato po e o lato mafofau mo lato tusi ini tusi ta ai po se ata tusi ai o le mea lea iai ni mantou le taimile nei o le matua file mua ai la ua ai mai le tua ile tulanga o manatu ma faunga God was looking at the mind and the strongholds in the mind of these people belongs to him and they picture what is actually happened in that time the peace nothing is happened and they say there is nothing that is coming in the future. Leise meo ngā mea tu poisa. Wa lewa foi ngā whai ele ama se me tu. Whai mei lo le tua. O tō whaia foi o le nā wha tusa o lo uiate o tō le nu o Israel. Ua whapea mai. O le wha tusa lea o lato manatu ia o lato whai mai. Ma le lato wata le o tusi. We are living in peace. Whai mei lo le tua. Ua wha leva so. Ua vale whaalinga uma. O upu ia lauli ia manalato whatusa lea. This is what this is their picture. Lea lato picture. Whamai ua whaaleva aso. Wa leva kene. Leva kene aso. Ene koe kupu mea ia kai whamai ia eskere. Whamai wai vale whaalinga nga e au mai. Ale na ia ina. Tamai ua wha leva aso. Ua I uvale au wha alinga uma Ezekiel. Tamai leo no sumanton. O le mea lea, ia e whai e tuai ia te ilato. O le tua le whai e tuai Ezekiel. Whai leo li ia, whai le no. Ua wha pea o na whetala I mai o le li o Iova. O te wha te aina le na wha tusa. O ke ame sea le mea ngā mai au. La do te le toi whaia lea wha tusa. Ia Israel. A ia e whai atu ia te ilato. Manatua. O le mele ua se le o li ia. O onga se ka ngaka ai kukongu anu. Wha se tangata. Nang o le sa o matangata o le au sa le vi. Makauria fo e sa filo ia ma le au sa le vi. I tu ai ngai e lua ngau e whatawhia. Le tu ai ngau sauta. E lua i tu ai ngau sauta. O sauta sa peni amina. Nga le lua le malo yuta. Ai nga ko kele ka ka o sale vi, da foi ka ulanga, no mai ai. Ai sa, ma ko foi nga ole nu lunga ma reo poamo, ma yere poamo e foi le malo bito lunga, ai le fiol to tele o sale vi. Ai sa,
fia no foi le manu tono Jerusalem temi na mai dua le lu Israel le la tu tele ya mo me o sale vito tono le tu ai no sauta le la wo la uli la ia ko kele la uli ia la fai no kele la fai no ku fo ye fe o ai ma o onga e fa se tanga tel ke minge e ta o le sale vi e ta o le fai lo tu e ta o le perfecta e ta o le kele o perfecta o fe o ai ke minge se a koi masa mo se vai a koi le va venga e kupu mai le me anu solo vai a kule me ma yo kupu mai le anu solo muli sa mo i fai longa muli me kupu ai le muli le li le muli le tua ma mo na va venga ono na mateu tia o mai la ia le o le fai upu e lu sumal ton o le mele e fai a tua ti la to fa pe mai feta la sa fai pu sumal fa awa eleto e ai lava se faalinga fatauva ma se tonga fiti fataula ai tu fa ole ile ainga o Israel awa o Yova o te tautala atu ole upu foi o te tautala tuai e tau nuu lavalea eleto e fatuai palongo eleto e fatuai means it is quickly come awa o famai awa o tou lava so le ainga fo vale o te tautala atu ai ile opu ma o fa tau nu ina lava I will promise I will say the word and I will fulfill it o lo feta lai mai ai le li o Yova alongo lai nisi vai muli le o mai fo ile afionga Yova ia tau wa fa pe mai se kelu lo tu tautala fai upo Yova fai mai ai pa upo Yova le atali I o le tangata fauta o lo fai mai le ainga o Israel ia po le malo saita o le faalinga o lo o iloa e ia mo aso a muli lava o ia mamalo foi I ona po e mamao atu a voi a amora uria lusuman man o le mele ia e fai atu ai a te lato o lo fa pe na feta lai mai o le li o Yova e le to e fatu ai lava se tasi o a upu a o le upu o fai atu ai e fai a lava o lo feta lai mai ai le li o Yova whatever I say now it will never delay but it will come quickly so you better be ready for what be ready for your reward either good or bad po se tau I le lei po se tau I fo'i e te pua ngāti ai e whamamau le wha mai le tuspaia pe on tātou whai tau ina pe atu le tui a esken se ua whai mai le nei no ua wha leva ua ngau I wha linga fo'i e whai mai ai le tutupu o le mele se matua I pepelo tele au folfolanga mau mea na whai mai e sire pe amato muli I mea ia o mai le uli ia le uli ia isia uli ia kako o mai Jerusalema ai sa e manga ia kele le o onga na uli ia ea e file mu ele fefe sesi ele mata o sesi pe pole vale sesi mo file mu a hui foi mai le onga na apostolo Paulo ile kalesia I Korinto I Tesalonia e kalesia na bevesi fa bevesi ono le mata upu wa o se fo isi tangata I utei lava ile mata upu e winga ile toia fio fa lua mai o Yesu mata upu la baleta tu tala no ai a o fa vai o loto vai tangata Tesalonia ono fa mai wa uma le toia fio mai Yesu ele se si toia fio mai Yesu popole longa ka ke salo yesa wa lo foi ngai o la tu tangata I o fio yesa ele iso ko ku mai ba te tonu le uli ele o nga polo e toi tu mai tangata pe a fio mai Yesu sitia alo fa mai la o nga pepelo la uli yang fa singa Tesalonia nga lai lava nga tusi le apostolo Paulo ia Tesalonia e mesa tusi lo na lua
Ta o tue. Se sori. Se u fa seinga o ko ia o ngase. Le na ia fai ai da le tusi. Ma ia vatu. Mo te salo ni e fa. Non fai po sulon sul tonu. Fai mai. O mele ia to loto ai. Ele e winga ele mta upu e winga I e o lomo moia ja fa mo moia ulia. Ngai o latu tangate u fa se. Tangate u fiot. Fai mai ele mua e lava I lanto. Tangate o ola. Se ia mua e lava o toi tutu. I lanto o lo I tu mamau. O lo fioti. Fai mai ona fai mai ya. Ona aveina e fatasi lea. O I lanto le a toi tutu ai. Tei no si tianga. Mai lanto e ola pea. Foi na foi por sumaro. A wai fio mai lava, mai le langi le li lava. Wa lanto tala paulo upuia. O na no mo fa se inga, fa se ma go fo tanga to le kali si te sano di ya. E mata upu se ya o go se. Heresies. Heresies are so dangerous. Now, pe ya le dangerous o mele le heresies o o se. Mai le kaiminga, pa pe nga hol kaimingi. Kele o se e fio. E o se tangata mai le mata upu le toe fio whanua mai o Yesu. Mea waia fio mai lava mai le langi le li lava ma le alanga ma le leo le angiru siri. Ma le pua le tua. E mo feo na toi tu mai o e wochi o ya Kristo. Ona whafua se I leo na mei nae. O I tātou o e ola pea ma tu toi. Whaatasi mai la toi iao. Na? E wha mai la matanga. O te loto nei o tō loa le au soi le mata upu I o momoe na nei o tō whanoa noa. Awa whangoa ngoa. Ai sa mo whangoa ngoa ai. Whalongo I mea se ma o onga se. Mai la le tau pulima o tusi o te Salonia. Popole yaso. Ue I tangata ua popole yaso. E mai au aso ma tau sanga. E lea o ngā ia tō. Le au soi. Wa o tusi atua ia tō. Awa o lole nei lava mea. O le aso le li e pe o le ngoi I le po. E wha pe o na o mai ai. A wā pe a wha pea. A wā pe a la tau whai ane. Wha longa upuia. O lo o fi le mu. O le o onga se lea. A le o li ia. Whai mai le o li ia. E le ai lava. Mangi mea I tutupu I le rumana I te Salonia. Fi le mu. Lei mangi me tupu. Ai sa wa uma le toe fio mai o Yesu. Le se me ko kupolo inga nga le ngofo lava ma fa te tali po le ani me le ao mai le lumana. Ba le unga lola. Pa nga me no fa ka kali lo ri o le unga lola. Le ko o fa nga ruenga le ko fa nga ni me pisingisi po angi me ola ainga. Wa nga le ngofo le fa mai ai nei te wo ko se le file mu nga palo. Le ko fa ka winga. Awa pe ala tau fai ane. Le onga se le anga uko se ai. O lo file mu. Ua le a faina. Falongo. O na o lea ia te ila tau le whano whafua se. Wha pe o le whati ngā o le whawhini tō a whano mai. La tau te le so sola I lava. Aua ka kou ke mangaku usum tu whawhine. Mai se foi le nei vai tau tātou te iai. Si le bu mea uma. Maua mea uma tātou te mana na o ai. Le se mea e popole ai. Aua le koe o koe whainga luenga. Aua le toi whainga luenga ai. Ngā le saua tupere o sau mai le maa lo. Ni am tātou nofa fifi le mu. Aua le toi o te whainga luenga. E me se ai o kou ia ngi Samoa pe a whio whafonga mai ngisi ngi Samoa. A wale mga kou fifi le mu. Fifi le mu mea uma mwha pe o lava asi mea leua. Mo a mai poro keki rau sau. Ma mga kou au fifi le mu mea uma. O le manatu se sele na. Ngā lulue le lei ma manui ai lo ai ngai mo ai alo tau I tau ia lava o I lo ngā lue. E ua le whasa se ina I mata upu se ma o onga se ma mea mai a. O le toi pole, mai o aso matau, mai paulo aso matau sanga, o ngi o tō pole, o ngi o kou whai kawinga aso. Ai o tō lole lei, e peia o le emo le mata, peia o le e o le pu, whafo se. Mai lo paulo, o
o le o mai o le whano whaafosei i le tangata o loo manatu e le aise mea e tupu. E se whaloanga, e se whalinga, e se mei on tātou whalongo i ai. No, it is not wrong. It is yet to be fulfilled. The prophecies of the book of Revelation is true and accurate. Sa'o mai leise me se. There will no stones that will stay without being turned. Eleise ma'a e ta'atia ia le mea ngai le fulia ma whailoa. Le pito i lalo ma le mea lo pito i lalo le palpala. Whapena le unveilinga ma le reveal mai. E turn uma mai lalo anga ilunga. E whaali mai, su e mai ma whaali mai. E whaali mai lava. Le lava e whaali mai. Whailoa mai. Ia, i whailonga. The signs. Le wa vai o tātou mata i whailonga. Whailonga lea, whailonga le mta upu o manteo, mta upu lusu mal wha le manteo. A whea ea. A whea o matu, no ani whailonga o lo toe fio mai mali unga lolani. Mai Yesu au tuwa aia. Mene. Taua. Si taua nu. Ma lo i lea ma lo. Au tuwa aia ma fui. Au tuwa aia onge ma fui. Taua. Misa. Ai mai so le ese sai. Ai le ngata i lea o le alu o le tala le lei. Ma le tele o mea nae fai mai el tu sina wha mai. A leu tātou vai. Ma pauale me te teo na fai. O le wha maala malama po le ale winga o nei mea. O le vai asu faula. Te lola a tātou tala noa ai. Tala au ili. Nei maala malama le winga o whailonga. Whailonga ia ua o mai. O le lata mai o le toia fio mai Yesu. The signs to reveal and let us know, to warn us that Jesus is at the door. We fight to ale fio mai Yesu. Let's see whailonga tātou tala noa i vaso le la sau nei. One of the very important signs that so many eyes are blinded with this beautiful, clear, and very, very accurate sign that is existing now. All sign now, or Israel. Israel, it is existing and it is unveiling. It is unfolding. Israel, or Israel, or if I longa lea, or lo matua manino, mamoni, masao, lona, fa'a, solo maina, or the mele tupuya Israel, te mi tatu te loai, wa lata mai, ele toe fio mai su, o le mati, o te tongo mai, ai ele te mi e fua mai ai, pe mai auto wa ai le mati. Pa pena ona, a mata o na lanu me mata mai o na lau, ai mulmuliane ua fua mai o na fua, mai e fa pena, le lata, o le teimi e toe fio mai ai, le ata lii, o le tangata. Ia, o som tova fine o te loa, o lea ua vai atu le tātou teimi. Ia ua mai a vo le tātou teimi, le e fiapsi. Ia, o matu iei vui ni Samoa, ia ma le ainga. Ia, e ma moli atu a lo faanga, le ngata o le sunga ia sau, ia ma le ainga, ia whape foi le, ia ma le mamalu si o tātou tunu, o lo o whape nao na, fai paanga pea ma le nei Paul Klame, o tutu le upenga i le loto, ia, pe nao na, manuia lava i mātou nei Samoa, ātango fiesi o tātou tunu pele o Samoa, o le proteiso, le fu o toyo, mai a se si mai o te loa, o se si teimi ia, o oe ma le ainga, o le a asiasi mai si o tātou tunu pele o Samoa, o whatu lau tala i le mātou ainga, mātou mai a siasi ngai tei mulunuu i lumo o le fale fono si o tātou tunu, whatu le mātou ainga. Se so se teimi ta te tau nu mai i Samoa, e mai se le lata i le fale lea. E se au ta langona. O i ta te langona. Se o te ita mo i a Samoa. Ki ngale le manga ngofo i a kungu i fafu.
at the South Samoa. Always look forward to come back to Samoa, to paradise. Aisa, o ngin kako wola kwa, o ngin kako o ngai mo kako fai mo mangai mo kako ai kolo ai aso sisinga fuga ma ya ma kako fai ai le malea ma ya nga kako kulanga vai kwa ya ko yo mai fo yesa wono eso e kulanga vai kwa ya wo ko fa kai ya foi usavani le li ya le na ale mani o so ya siasi ma toe aba ai se o tato tuno ya e se le matango fie ya este mi o leva ya so neva ya so ia mātou te malanga e misi o mātou ainge savai, ia, toi fo i mai lea po o lea sa, ia, on fo i toi lea sa so o le mai e sfau, ia, ai o lo lofte lea tu le mātou whinga malanga, ne tina, ia mani whanau, tina ia lola, ia isi o mātou ainge e kāle sia, mesi na ia mātou tina mtama mātou tu, on haba praise, ia whapea fo i, na mātanga i manreua, ia, mau stadia fo i pēr whai o mau o mani Paul Kalame, ai, lei taimi, ia, o le a fai statu talo e fai, o le tatu proclame fa te tere le tua. Ebi ia lama oi, nei fiafiwa, uma fo le mātou proclame, mātou tau no umar fai, unga nei fiafio le mātou ta upu fa le nganga na mātou tala noai, lo toe fio mai, a mesi o le vave mai beo na mātou fisiri, o le ale vave o lo toe fio mai, leo o mau le tali, o e lava o e fei talai fa tolu tusi, muli muli o lau tusi pa ia, o te vave al watu, I will come quickly. Famnia yo tangata famnia atu New Zealand na ya mātou wo a inga mapaanga o le mātou proclame e fol fama moi e o le atu whai mātou toi whai loa i le fau ia pe a uli atu ma le manui atu sa ma le malofti na ngalo ia e nganta foi lea ia whaamanoina ma saunia o e awala ma me ume whātou ni nai pe le mātou proclame pe a whai e uli atu le mai aso le sumafua ia mo nei taimi lo mātou tua whaamnui atu i o tangata Samoa, whaamnui e fwisi o mātou tunu o Samoa, whaamnui e tai, whaamnui e kalisia, au na mai se fwoi o nuu te tasi, u le ngā lin whai pule. Whaamnui e le se o mātou tunu o Samoa i o tangata lautele, whaamnui e le tua ia i lātou oma. Whaamnui e mātou, fuafuanga, tutoi o le nei fwoi whainga malanga whaamnui e le tua i fuafuanga oma. Ia nā le mātou te talo, ia se taimi o la mātou momoe ta oto tangata malolo momoe pui pui mana leo ia i o whaamnianga o le whaitai au ia mātou atu fo i whiau mga luenga o iei pele manui o lau fio ia i mātou ale mātou talo e alatu ia Jesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola amen ia ato whaatu ia le taimi i le ia manu manu si o tātua tunu ia tatu to e felo i lo fati a sau ia a yese swinga yo to lo atu a lewa o ke lava le wifi i le mautole sunga la valele ia te lo a fengo fie fo na to e watu tatu por climate verse fo a finalo ia tatu dai ia e fati tele lo sau fa mui atu le to ia to e male ainga ma mui le to si o tatu no pele ele swafo Yesu. Love you all in Jesus name, amen. God bless.
Ole si fonga mātango whir sunga le whawhiangainga pasta pōni whono ti ia ma tulanga pe o ne ye le tauarunga o le tātou por klabe. Ia pe o na whaasala lautu sao mai le tātou tenu o Samoa. Ia i le nei whuivanga o le awhiawhi e manatu muarunga o le nā ua. Whaafonga i le tātou tenu o se tautua. Ia mai se o le whaawawina pe o le tātou por klabe. Ia pe o ne ia le nei vanga le awhiawhi ewi o no la e whaimalanga ia lana au auna. Alo maua pea vanoa e whapenao so soo ia mawhanga solo ai. Le tātou pulkalame pe ona iele nei vanga ole a whiawhi. Ia, tātou tau pule i lola manamalo si tātou te audia le asunga fuor vai aso a sau pe atu e maua si tātou a vanoa. Ia mai le sunga le whawhiangainga le asunga fua ia umana ia la mafo i le toi so soo ai o le tātou pulkalame. Ia pe atu sai mafuafuanga e maise. Ia o tūlanga pe o nā nga ia tuai lana au auna mesel whantua ma le whaalo. Ia anga lefo le tuai por klame whanga solo pasta ma le whantua mesel whanau pe o na ia le tātou tenu o Samoa. Whaafitai fo le tātou tenu le whaatasi mai. Ia maise le langolangoina pe o le tātou por klame pe o na iai le nei vanga ole a whiawhi. Lea ua toe luas furbare 2 minuti o na tālo leo le itu la sfulu tāns fulu. Ia ona taurunga fulu le tātou por klame pe o na masani ai. Saga o iluma mani mea e tutupu ai Ole nuna o mati ole a fai Pe mo ni lo sa e le olai Paulea o te ofo ina atua unei mo Ilunga ole maunga masefa atau maataua Le ai foi ni ofu le aga e te toelai Mea uma e tu mai pea i o luma Ina ia e loaina Paulea Foina tua unei moe Pele o alofa umana So se mea o te mawhaia Ia tau tuana ma oe olo le amana o Au lava se olo te avatu o umanatu mo oe ia te amu Au lea o te ofoina atu au nei mo Ilunga ole mauga masefa atau maataua Le ai foi ni ofu le aga e te toelai Mea uma e tu mai pea i o luma Ina ia e iloa ina Paulea o te
le tonu lau masini mitpefu, ua le anga le mua vau. E le leon whaatonu le aso sa wawanoa mātou te au ina ai, lau Auckland Council inu organic la pisi. E ona mawhaia ona toi whaonga tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foina i le nufuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ainga la pisi mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau ona whaaputu iai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai ona whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic, i lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5 Avia maua sofsa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua se lau Capitis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisile Omega ka. Tasi 5 tolu amo. Radio Samoa. Whamonui atu ia malolonga, ia ole nei po Amelia Mikaele, whaataile whaatasi mai, le ngata fuilea ia langi o Petaia. I lunga o le tātou YouTube channel, whaataile whaatasi mai langi manuia malolonga o le nei a fiafi, ia, mai lanto umalawa peo le mafuta mai, si use a tēna whalwhatalo whatuso, Selina Siosi, ia, ma ilanto umalawa peo na maumale tātou porklami. Le sā talu toe a malai loa, lo whatu manuia ia le nei po, ia ko po eti alo fatu ia mai lanto umalawa pe ona fatasi mai le tato por clame ile nei fuvanga la fiafino tes fulima minute ona tano le le tulas fulu mafutanga Etau fafaru matau so inalo tanga fa Aule fesili po ole a lona mafuanga Wana ololo te momo iai ilo utofanga Leso o tanga tau faufaru Sunga o tau langa E ai se fa'alua ina Oi sunga o la uta usala A onene iwala fotuina Upumatala Wafai oe mafala Vela vesuma ilo uolanga Iu ile atua Tusunga ila ufa Italia Masalo waya isetasisu Ufa atasia Atonole o alema Fuanga wa Italia O meana e pala o lo uola temo o mia Leso o tanga tau faufaru Sunga o tau langa Le ai se fa'a
fai oi ma fa la velave su ilo uolanga Masalo salo lolo Josunga e pea e atamai Atonu olo ufa atawa awa e fai fai A ole tua malana foa foa na ia aumai Ai se tasi e fa atauva ana foa imai Le so o tanga tau faufanu Sunga o tau ranga Le ai se fa aruina Oi sunga o la uta usala A ole nei wala fotuina I upu matala Wafai oi mafaala velave sunga ilo uolanga Timana tuaina ola numera na e aumai Fa amole mole wo ufiu e vili ele talia mai Au upuale masini no fa longo ai ele o tu fa au maina Masalo ai ole numera le su ala ucho ya ina So o tanga tau faufaru Sunga o tau langa Le ai se faaruina O sunga o la utaru sala A ole nei wala Fotuina I upu matala Wafai oi mafaala velave su ilo uolanga Lewa toe varu minuto na tā leo leitu la e se fulu ia mau o manatu o le taualunga I fo I le nao le tātou porkalame le nei vanga le fiafi moli atu le whaaftai le tātou atenu ia le mafuta maima le talieina o le tautua le radio Samoa lo mota malulawa pe o ne ili tātou porkalame le nei po ia tātou whenua ia ilea I le asolulu I le lofa maranga le lei o le atua ia mawai lisi tātou whenua inga ya wala fo ile tautua mo le tātou tino upei ona masani ai manuia tele malolongo le nei afiafi manuia fo I fufuanga ile ala uso le tātou tino ufi au mngaruenga ile asoa taiao ya maua fo ile malolonga ile mai ai ufi au mngaruenga pe ona masani ai pa mangalo sfa matalanga ule tautamali tawine fale falo le tuoro finangalo fa mangalo mai le tau au na fela tātou le solulu ile lofa maranga le lei o le tua sausi fadua seu fa soifua ia